Ev pirtûka bi deng di çarçoveya projeya dengên bi Kurdî ji cîhanê ji aliyê Komeleya Berê her tiştê zarok ve bi piştgiriya Balewsxaneya Swîsreyê hatiye amadekirin. Navê pirtûkê Oliver Twist. Nivîskar Charles Dickens. Dengdan Mem Wenda. Oliver Twist. Charles Dickens. Yek. Salên ewil yên Oliver. Li bajaran di nava avahiyên din de malin hene ji bo mirovên hejar hatine veqetandin. Kesên bê mal û milk diçin wir. Ji we re dibêjin mala hejaran. Oliver Twist jî di maleke wiha de çêbûbû. Deya wî ya ciwan û nexweş di nav nivînê xwe de razayî bû. Doktorek û jineke ixtiyar li ber serê wê bûn. Jina ciwan got: "Bihêlin ez kurê xwe bibînim, piştre bimirim." Doktor got: "Na, divê tu behsa mirinê nekî." Jina ixtiyar got: "Na, cana min, hê tu ciwanî mirina çi?" Jina ciwan serê xwe hejand, destê xwe dirêjî kurê xwe kir. Doktor kurê wê xist nav lepên wê. Jinikê bi wan lêvên xwe yên ziwa û çilmisokî demên pitika xwe maş kirin. Piştre serê wê ket ser balîfê. Miribû. Doktor got: "Mir." Jina ixtiyar got: "Belê, belengazê." û zarok ji ber singa wê rakir: "Belengazê." Dema doktor şewqa xwe da serê xwe û lepikên xwe xistin destên xwe, got: "Jineke bedew bû. Nizanim ji ku hatibû." Jina ixtiyar got: "Du bi şev ewanîn vir. Li kuçe û kolanan dima. Hingî ji rêyeke dûr hatibû, sol di nigan da nemabû. Kesî nizanîbû ji ku dihat, dê biçûya ku." Doktor destê çepê yê jinika mirî rakir. Got: "Çîrokeke diyar e. Di tiliyê wê de gustîlê nabînim. Nexwe nezewcandiye. Şeva bimîne xweş." Doktor çûbû malê xwarinê bixwe. Jinika ixtiyar li ser kursiyeke li ber kûçikê rûnişt, cil li pitik kirin. Jinikê qerpalin li pitik dikirin ku li zarokên sêwî yên li mala hejaran çêbûne û hatine dinyayeke dilhişk. Piştre Oliver şandin maleke din ku bîst-sî zarokên hejar lê diman. Jineke ixtiyar a bi navê Men ev zarok xwe dîkirin. Her hefte serê zarokekî çend baxnot pere didanê. Lê xatûnê piraniya pereyan ji xwe re hiltanîn. Ji ber vê zarok birçî diman û gelek ji wan dimirin. Oliver nemir. Lê zerhemî, zeyîfokî û tim birçî bû. Roja ku Oliver bû 9 salî, bi du hevalên xwe re ji menê re gotin em birçîne. Lê menê li wan da, ew xistin odeyeke tarî û derî li wan girt. Wexta zarok di wê odeya tarî de girtî bûn, ji mala hejaran peywirdarekî girîng, Birêz Bumble hat serdana menê. Birêz Bumble got: "Ji bo îşekî hatime vir. Oliver Twist îro dibe 9 salî ne wisa?" Menê araq da Birêz Bumble û got: "Belê, zarokê hêja, zarok giş delaliyên min in." Birêz Bumble: "Me bavê Oliver nedît. Em di derbarê dêya wî de jî tiştekî nizanin." Men xatûnê jî got: "Îcar kê ev nav lê kiriye?" Birêz Bumble: "Min lê kir." Te got min lê kir? Belê Men xatûn, min lê kir. Em li gor rêza herfan navan zarokan dikin. Rêza herfeyê dawî se bû. Me navê Swabil lê kir. Êviya te bû, min navê Twist lê kir. Navê yê ji niha û pê ve jî dê Unvin be. û ji bo herfa zêyê navê min amade ne. Piştre ez ê dîsa vegerim serî, ji ayê dest pê bikim. Men xatûnê got: "Tu camêrekî pir zanayî." Birêz Bumble bi van gotinan şad bû. Got: "Îcar em li karê xwe binêrin. Oliver Twist bi qasî ku hewl li vir bimîne mezin bûye. Me biryar da ku em cardin wî bibin mala hejaran. Ez hatim vir ji bo ku wî bibim. Bi destûra te be, dixwazim wî bibînim." Men xatûnê got: "Ez ê niha wî bînim." Men xatûnê Oliver ji odeya tarî derxist. Zûka ser çavî û şuşt û ew bir cem Birêz Bumble. Birêz Bumble pirsî: "Oliver, tu yê bi min re werî?" Oliver ji kêfan hindik mabû bi gota ez hazirim. Lê ji nişkan ve çav bi we cihê Men xatûnê ket. Jinik li pişt Birêz Bumble bû. Bi madekî tirş li Oliver mêze dikir. Zarok zû bi berket ku ew doza çi dike. Pirsî:
ما nabe ku me xatun jî bimere bê. Birêz Bumble got, na nabe, lê wê carinan bê te bibîne. Oliver hê çenikek zarok bû, lê ew qasî bîrbir bû ku karibe wekî ji ber çûyînê li ber dikeve û ji men xatunê re bibêje destê min ji te nabe tev bigere. Got û giriya. Ji xwe ji ber ku jar û birçî bû, girî jê re ne zehmet bû. Men xatunê bi baran ramûsan lê danîn û ya girîngtir, pariyek nanê bi nivîşk da wî. Ji lewra nedixwaz li mala hejaran birçî bixuye. Bi vî awayî birêz Bumble Oliver bir. Ew ji vê malê bir ku ji salên ewil ên temenê wî xwaribûn û ji gotineke xweş ji awirek şêrîn bêpar mabû. Oliver cardin ve geriya bû mala ku lê çêbûbû. Mala hejaran. Du. Oliver ji heqê xwe zêdetir dixwaze. Oliver li mala hejaran ji berê bedbextir bû. Tew niha dişoxilî û bêtir birçî dibû. Rojê sê danan tenê şorbeyeke pir hond dixwarin. Tişta jê re digotin şorbe, di nav avê de çenikek goşt û gelek tiştên bi hev re dihatin kelandin. Yekşeman tenê pariyek nan pê re didan. Odeya ku zarokan xwarina xwe lê dixwar, eywaneke mezin bû. Li seriyekê eywanê sîtileke qerase hebû. Dema dibû wexta xwarinê, aşpêjekî şorbeya di sîtilan de dida zarokan. Du sê jinên soxrekar jî alîkariya aşpêj dikir. Serê zarokekî hew tasek şorbe didan. Ne hewce bû tas bên şuştin. Ji xwe zarokan bi kevçiyan dikirin ku bibiriqin. Gişa piştî şorbeyê xwe xwarin û tasên xwe paqij kirin, rûniştin zoq li sîtilê mêze kirin. Wisa mêze dikirin, te digot qey karin şorbeya di sîtilê de gişî bixwin. Oliver twîst û hevalên xwe sê mehan ev birçîbûn tehamil kirin. Axirê hew debirîn, ji birçînan hov bûbûn. Ji nav wan zarokekî bejindirêj û zirav ku li gor temenê xwe qama wî pir dirêj bû, ji yên din re got. Wisa lê hatiye ku heger rojê tasek din şorbe venexwe, dibe ku şevekê zarokê di nav nivîna li kêleka xwe de bixwe. Awirên wî wisa tû ji wisa tûj bûn, zarokan gişan jê bawer kir. Li hev kom bûn, axivîn. Ji nav xwe zarokek neqandin ku piştî xwarinê biçe cem aşpêj, doza hinek şorbeya din lê bike. Ev zarok Oliver twîst bû. Bû êvar. Zarok li du hev rêz bûn. Aşpêj çû ber sîtilê. Soxrekar jî li kêleka wî bûn. Şorbe hat belavkirin. Şorbeya ku hatû belavkirin zûzûka hatibû xwarin. Zarokan di nav hev de kir pistepist û îşaret dan Oliver. Ên li bawî ew bi pêş ve davdan. Çenikek zarok bû. Lê birçîbûnê wisa lê kiribû ku hov bibe û ev yek jê re bûbû cihêz û taqetê. Rabû ser xwe. Di dest de tas û kevçiyê wî ber bi aşpêj ve çû. Bi wê wêrekiya xwe ya ku hema bibêje ew jî jê titirsiya got. Ez benî, ji kerema xwe hinekî din jî dixwazim. Aşpêj zilamekî qelew û li ser xwe bû. Lê hingî hêrs bûbû, rengê mirovan lê nemabû. Şaşmayî mabû. Zoq li zarok nêrî. Soxrekar ji heyra, zarok jî ji tirsa melisî bûn. Aşpêj bi dengekî zirav û dudirêj pirsî. Çi? Oliver cardin got. Ji kerema xwe ez benî, hinekî din jî dixwazim. Aşpêj çoçika destê xwe li serê Oliver xist. Piştre ew zeft kir, qenç pêgirt û bi qajînî alîkarî xwast. Birêz Bumble bi hin şixulkarên mala hejaran re bi bazdan hat odeyê. Aşpêj gotinên Oliver ji wan re gotin. Bi qajînî got. Zêdê heqê xwe xwast. Te fehm kir. Ji qeysa her roj zêdetir xwast. Yekî ji wan bi qajînî got. Divê ev kurik ji bo daliqandinê bijî. Bi çepilên Oliver girtin, birin xistin odeyeke tarî. Roja din serê sibehê bangawaziyek bi derî wiha daliqandin. Di vê bangawaziyê de hatûbû nivîsandin ku kî Oliver ji xwe re bibe wê 500 quruşî bidin wan. Ji şixulkarên mala hejaran yekî cardin bi qajînî got. Bêguman divê ev kurik ji bo daliqandinê bijî. Oliver tam hefteyekê di wê odeya tarî de hat heps kirin. Dinya sar bû. Ji bo şuştinê her sibe ew dibirin hewşê. Piştre Birêz Bumble jî bi daran lê dida. Her roj ew dibirin eywana ku zarokan şorbe lê dixwar û Birêz Bumble li ber çavê zarokan cardin lê dixist. Sebiyê belengaz tim digiriya. Bi şev xew bi çavan nediket. Kesî Oliver nestend. Lewma Birêz Bumble biryar da ku ew li keştiyekê bixebite. Lê rojekê li ber deriyê mala hejaran Birêz Bumble leqayî Sowerberî hat. Birêz Sowerberî zilamekî kinjreş, dirêj û zirav bû. Darbez çê dikirin.
داربستên ku çê dikirin hema bibêje hemû ji bo mirovên hejar û belengaz dihatin karanîn ku li mala hejaran dimirin. Birêz Sowerberî ji Birêzbambil re got: Min darbestên her du jinên duh bi şev mirin çêkirin. Birêzbambil got: Tu ji vî karî zêde qezenc dikî. Birêz Sowerberî got: Wa, lê mala hejaran hindikî dide? Birêzbambil got: Lê darbestên te jî pir biçûk in. Ev gotin pir Birêz Sowerberî xweş hatibû. Qederekê bêwestan keniya. Got: Wisa ye Birêzbambil wisa ye? Xwarina li mala hejaran tê dayîn dike ku darbest teng û biçûk bin. Lê textê darbestan biha ye. Te dît ên zû dimirin jî piranî mirovên qelew in. Wê çaxê ji mecbûrî darbestên mezin çê dikim. Lê tu bibêjî tiştek ji min re dimîne na. Birêzbambil got: Ha, hê min ji bîr nekiriye ez bibêjim. Tu kesiyê ku zarokan bikare heye? Bi 500 baxnotî. Bi gopalê xwe îlana li ser derî nîşanda. Birêz Sowerberî got: Ji xwe min jî dixwest bi te re biaxivim. Ji bo mirovên xizan çi ji destê min bê ez texsîr nakim. Lê tu dibêjî qey niha dora min e ku doza tiştekî li wan bikim. Ez dixwazim vî zarokî bistînim. Sisê, Oliver diçe kar. Biryar dan ku Oliver li ba Birêz Sowerberî bixebite. Birêzbambil wê şevê Oliver bir dikanê. Oliver giriya. Pir bedbext bû. Bawer dikir ku bîzê her kesî jê diçe. Birêz Sowerberî dikan girtibû. Li ber roniya çirayekê tiştin dinivîsîn. Birêzbambil got: Birêz Sowerberî, waye min zarokanî. Oliver xwe xwar kir, silav lê da. Birêz Sowerberî ji bo ku Oliver baş bibîne, rahişt çirayê bi ser serê xwe xist û got: Ew zarok ev e ne wisa? Sowerberî xatûn, cana min ji kerema xwe were vir. Ji odeya biçûk a paş dikanê, jineke ser çavê û dişibiyeyê roviyan qut û zeîf hat. Birêz Sowerberî got: Cana min, ew zarokê mala hejaran ê min ji te re behsa wî kiribû ev e. Oliver cardin xwe xwar kir, silav da. Jinê got: Wey li minê, ev pir biçûk e. Birêzbambil wekî biçûkbûyîn sûcê zarok be, zox li nav çavên Oliver mêze kir û got: Erê hinekî biçûk e. Biçûk, rast e. Lê çawa be dê mezin bibe. Sowerberî xatûn, çawa be dê mezin bibe. Jinikê bihêrs got: Hêvî dikim ew dê binan û ava me mezin bibe. Hewandina zarokên wisa barekî giran e. Tûrikê hestiyan, daha dê dakeve jêr. Jinikê ji deriyên li kêlekê yek jê vekir. Oliver ber bi nêrdwana berjêr a odeya tarî ve dav da. Ev der wekî mutbexê dihat bikaranîn. Keçikek lûr bû, rûniştî bû, kincinekem lêbûn û şalek di nigan de bû. Sowerberî xatûn da du Oliver û di nêrdewanan de da ket jêr û got: Hade Karlot, ji wî goştê cemidî ku me ji bo kûçikê hilan dibû, çîkekî jê bide vî kurikî. Ji xwe ji sibehê ve ye kûçik nehatiye, herhal wê nexwe. Wexta behsa goşt hat kirin, çavî zox vebûn. Ji para kûçikê têfikek dan wî. Oliver hema zûzuka xwar û qedand. Sowerberî xatûnê lê nerî. Awayê xwarina Oliver ew aciz kiribû. Rahî çirayeke qilêrî ber bi nêrdêwanan ve çû û got: Bi min re were, nivîna te li dikanê ye. Hêvîdarim razana li nav derbestan bi te ne zor be. Ji xwe zor bê jî neyê jî wê wiha be. Ji ber ku ji bo te wekî din cihekî razanê tu neye. Ka were, min eware neke. Wexta Oliver bi tena serê xwe li dikanê mabû pir tirsiyabû. Li wir darbesteke wekî mirinê hebû ku tirs û xofek mezin xistibû nava Oliver. Textên li ber dîwêr wekî reşeyan xuya dikirin. Dikan germ bû û te digot qeyî ji her derê bêhna darbestan tê. Nivîna wî jî di dirbê darbestan de bû. Li wir hema wisa mabû. Li cihekî xerîb, cihekî ku ne hevalek û ne kesek jê hez bike hebû. Hema wisa tik û tenê. Êşê xwe li dilê wî girtibû. Dixwast wexta têkeve nav nivînê xwe, ew darbest bibe darbesta wî. Rakeve û hew hişyar bibe. Roja din şeveqê dengekî bilind ji deriyê dikanê hat. Ev deng tam 25 caran bihêrs dubare kir. Dengekî bi qajînî got: Derî veke, tu li benda çî? Oliver got: Vave dikim ez benî, mifte zî virand. Deng hat: Ez dibêjim tu nû hatî ne wisa? Oliver: Belê ez benî. Çend salî yî? 10 salî me ez benî. Deng got: Nexwe wexta ez bêm hundir ez ê li te bidim. Oliver derî vekir.
ji xeynî xortekî ku li ber avahiyê rûniştî û nanê xwe yê bi nivîs dixwar kes tu nebû. Çavên wî xortî nûtikî bûn û pozî wî sor bû. Oliver jê pirsî: Tel derî xist? Min lê xist. Darbestê dixwazî? Xortik got: Hey mala hejaran, xoyaya tu nizanî ez kî me. Oliver got: Na ez benî. Xortik got: Ez birêz Noha Claypole im. Tu dilber destê min bî. Zûzika paceyan veke tiralê heram. Wexta wiha got, li Oliver xist û ket hundirê dikanê. Qasek şûn de sowir berîbek û xatûnê hatin jêr. Oliver jî ji bo taştê dad û Noha Claypole û çû mutbaxê. Carlot got: Noha, were bargûnê. Min ji para taştê hoste ji te re piçike goştê xwe şilaniye. Oliver, deriye piş birêz Noha bigire. Piş re were rahêje van perçeyên mişter helanîne. Çaya te jî heye, rahêje. Biçe ser vê sinoqa hanê rûnê. Bilezîne, dixwazin tu li dikanê bî. Deng tê te ne wisa? Noha Claypole jî got: Deng tê te, mala hejaran. Carlot got: Wî Noha, çima tu ha gazî wî dikî? Tu çi qeşmerî yaw? Tu çima wî di halî wî de nahêlî? Noha got: Di halî wî de bêhêlim. Herkes wî di halî wî de dihêle. Ji xwe dêya wî jî, bavê wî jî, malbata wî hemû ew di halî wî de hîştine. Ma ne wisa ye Carlot? Keçikê bi ken got: Ah, qeşmerê qeşmer. Noha jî keniya û her du li wî quncika sarê odeyê li ser sinoqê rûniştin. Gepikên nanê sar û hişk ji Oliver twîstê reben rehîştin. Noha jî zarokekî hejar bû. Lê ne ji mala hejaran bû. Dizanî bû dê û bavê wî kî ne. Dêya wî kinşo, bavê wî jî leşkerekî araxvexur bû. Zarokê din tadelê dikirin. Loma bi hatina Oliver kêfxweş bûbû. Ji lewra niha jî dora wî bû. Dê bikariya tade li Oliver bike. 4. Oliver direve. Ji wê rojê şûn de Oliver pir tiştîn bûn. Li gel birê sowirberî ji bo kar û bar çû gelek cîhan. Di dema veşartina cenazeyan de ji bo darbestê têxin gorê alîkarî dida wî. Di cenazeyên mirovên pir dewlemend de tiştekî bala Oliver kişandibû. Malbatên ku gava ev mirov sax bûn, tu aramî ji wan re tune bû, piştî mirina wan gelek ji wan bextewar dibûn. Zilam, wexta hevjînên wan dimirin sakîn bûn. Jin jî di cenazeyên hevjînên xwe de reş girê didan. Lê dixwastin bi wan kincan pir xweşî xuya bikin. Tiştekî din jî bi ber çavê Oliver ketibû. Mirovên ku di dema cenazeyê de pir li ber diketin, çawa diçûn malê, çaya xwe vedixwarin û pêre pêre baş dibûn. Di vê navê de Noha Claypole jî jiyan li Oliver kiribû zindan. Ji ber ku Noha tadel li Oliver dikir, Carlot jî bi xirabî nêzî wî dibû. Her wiha ji ber ku sowirberî bi dostanî nêzî Oliver dibû, sowirberî xatûn jî bi çavê dijminan lê dinerî. Li gel van her sê mirovên bi awayekî dijminane tevdigeriyan, jiyan li Oliver herîmî bû. Rojekê dîsa Noha tadel Oliver dikir. Heya qawetê de hebû porê wî kişandibû. Guhên wî tal kiribûn. Dixwest Oliver bigirî. Noha got: Dêya te çawa ye mala hejaran? Oliver got: Mir. Ji min re qala wê neke. Wexta Oliver ev gotin bi lêv kir sor bibû. Bên lê çikiya bû. Li ser hev dihilmijî. Noha got: Ji ber çi mir mala hejaran, he? Oliver got: Bi qasî ku ji min re gotin ji ber dilmayînê. Êdî bi qasî ku nedixwaz bijî bedbext bû. Bi tenê ez dizanim mirina bi vî awayî mirineke çawa ye. Wexta Noha çav li hêsirên Oliver ket, kêfxweş bûbû. Jê pirsî: Çi bû? Tu çima digirî? Oliver got: Sedem ne tu yî. Noha beşişî û got: Ha, ne ez im. Tu ji dil dibêjî ne? Oliver got: Na, ne tu yî. Bes derbarê dêya min de tiştekî bibêje. Nebî. Noha qîriya û got: Nebî. Dexêliya neke, mala hejaran. Dilê me gişan bi te dişewite. Lê dêya te jineke xerab bû, tu baş pê dizanî. Hema Oliver serê xwe rakir, li nav çavên wî mêze kir û got: Te got çê? Noha dubare kir û got: Jineke xerab bû. Mirina di wexte çêtir bû jê re. Oliver ji qehran soromoro bûbû. Mase û kursiya li ber xwe dev da û dest xist qirika Noha. Ew hejand û li bin guhê erdê xist. Heya bîskek berê jî Oliver pir bêdeng bû. Lê gotinên ji bo dêya wî ew pir aciz kiribûn.
قاجواجا نوح بو لبرلنگی اوليور بو ترم هواري دي من بكوجه هواري كارلوت بري صور بري اوليور هاربويه كارلوت و صور بري خاتون ببازدان هاتن متبغي كارلوت بسر اوليور ده قيريا او زفت كر هم لي دخست هم جي بقيرين دقوت آخ شومي شوم صور بري خاتون جي بنحبوش كان چو سر اوليور سر چاويوي چل حتانت نوها جي رابو بو سرخوه جپاش دل اوليور ددا قج حال كتبون ایدی جهکی بقتینن بچرینن و لی بدن نمابو. پشتی وی اولیور برن خستن اوده کتاری و دریل گرتن. صور بری خاتون رونشت و گریا. دگوت دکاره دناف جهان دم بکوجه. کارلوت گوت هیوی دارم او جبو بری صور بری به درس کجاره کدن جمالا هجاران زاروکان نینه. او گج بو کشتنا مروان و دزی هاتنه دنی. نوهای ربن. تدی صور بری خاتونی هندک مابو نوها بو کشتا. صور بری خاتون جی گوت نوهای ربن. نام ده چی بکن؟ بری صور بری جی نلمالیه. لمالی قد زلام تونه نه. کارلوته به بعرینی گوت. گلوم گازی پولیسان بکنم چی بکن؟ صور بری خاتون گوت نه. نوح به بازدان بچه جم برز بامبل بلاوره ور. نوح برز بامبل لمالا هجاران دید. نوح به بعرینی گوت آخ برز بامبل آخ از بنی اولیور آخ. ناو چاوه برز بامبل چریسین گوت. چه؟ تا گوت چه؟ نوح نبیجا رویایه. نه از بنی نه رویایه. لی ایریشانی سر من. خواست من بکوژه. پش رجی خواست کو کارلوت تو صور بری خاتونه بکوژه. آختشتکی کام باخ بو. و نوح وکی کو هیجیج بر ایریشا اولیور دیشه لاشی خود لبتاند. برز بامبل گوت واخ ربنو واخ راو سوای استیم. چو گوپال خوانی و بنوه ره بر بدکانه بری صور بری ره دان ره. لورکه تندری اودای تاری و بدنگه کی دوخی بانگ لولیور کر. اولیور جی دقیریا دگوت من درخن. برز بامبل گوت تا اف دنگ ناز کر اولیور؟ اولیور گوت بله. ما تجوی دنگی ناترسی. وقتا داخفم قد ناترسی. اولیور بویرکی گوت نه. جابا کو برز بامبل لبنده بو نف بو. برز بامبل شاش ما بو. جبر دری چو لیدن مذکر. صور بری خاتونه گوت او برز بامبل هلا تو لیبنه رهار بو یه هار. تو زاروکه کی با عقل نکاره بیوی آوائی لبرتر رابه. برز بامبل گلیه که سکنی کور فکری و گوت دینو هار بو یه مسئله گش گوشته. صور بری خاتونه گوت چه؟ برز بامبل گوت گوشت صور بری خاتون گوشت وزیده گوشت دایوی. هگر وکی مکو املمالا هجاران دکن تنه شوربه بداوی اف تجده تا سریوه. صور بری خاتونه گوت خودیو ها داویا قنجیجی اف ها. برز بامبل گوت صور بری خاتون بلا دوسه روژان دورده بمینه. پش رجی خیندی شوربه تشتکینه دنوی. ما نجمال با تکه خرابه. هینوسا بری صور بری هات. ایندن تشتن اولیور کرنه یکو جره گوتن. ویجی دری وکر. بچپله اولیور گرت او درخز دروه. کنجین اولیوری گشت چریابون. سر چاویویج نحپوش کان و خوینه خالی ندبو. پوریوی گجومجو بو. هیجی سورومورو و بهرس بو. بری صور بری شماقک لأولیور خز و گوت اجارتوی راحت بسکنی نوسا. اولیور گوت نوح جبو دیا من تشتین خراب گوتن. بری صور بری گوت چه بو یا گوت دیا تا هر تشتی حق دکه حتی ین خراب ترجی. اولیور نا هون دروان دکن. صور بری خاتون گوت بله وسایه. اولیور گوت افنر راسته. صور بری خاتونه گریا. بری صور بری کو دخواست به باشی نزی اولیور ببه پشتی کو دی تفجین اوی دگری نه 4 مال اولیور بخه. پشتی باش لیخست جاردن او خست اودای تاری. وقتا بو شف خواستن اولیور بچه ناف جیه خویه لقاتا سردکانی. اولیور حیا بتنا سری خو نما بو و خو بتنه هیس نکربو خرا گرتبو. لی وقتا بتنه ما دست بگری کر. چوکین خو دانین عرده به دستین خو سرچاوین خو گرت و دست بگری کر. اولیور دمک دریش بی کو خطف بده و ساسکنی. مومکال جمعی هر کدوچو دحلیا. پش رابو سرخو دری وکر و لدر ونیری. شف سار و تاریبو. دری گرت. چند کنج من جین خو خستن کیسکه کی و رونش لبنده سبهیما.
وقتا روژه نو تیریجن خو آویتن اولیور جاردن رابو سرخواه دری وکر. به ترس و خوف زوزوکال در دورا خوانری و پش را دری کشان داکت کولانه. 5. اولیور دچه لندرای. اولیور نزانی بوده بچه که. لدردورا خوانری. هات بیراوی که وسایتین جباجر دردکتن به پالی و هلدکشیان. ویجی دا سر همان ری. ریا کوته ده دچو دبر مالا من خاتون را درباز دبو. وقتا چاو لوی کت بو پتا پتا دلیوی لینه دخواست وگره. جخود ویشه و قاهان ده ترسا کو کسن وی ببینه جی خولی نگرت بو. هاتو بو بر مالی. حس و پسا تشتکی ندهات. ما و سکنی لبخچه نری. لور زاروک اک دشغلی. زاروک جماله هجاران و هوالیوی بو. وقتا اولیور چاف پیکت کفاوی هات. چند جاران به هفره لیدان خواربون و هاتبون حبس کرن. زاروک بر بدریه باغچه و بازده اولیور گوت. هدی بدیک کس شیار نبو نوسا. زاروک گوت. جخینی من کسی شیار تو نیه. اولیور گوت. دیک جکسی را بحثا هاتنا من نکه. از درویم. لمن خستن. از جوان دران دچم. دیک تو جی پر نخوش خویادکی. زاروک بشکریه که چلمسوکی گوت. وقتا دکتر جوان را گوته بمره دنگ هاته من. آخری من تو دیتی پر کیف خوش بوم اولیور. لی نسکنه لواندران قد نسکنه. اولیور گوت. دیک جبو خاطرش تبو خوازم سکنیم. دزانم از دیدی ساته ببینم. دیک توی باش ببی و بختوار ببی. هیویدارم. لی نبر یا مرنه. پشتی مرنه. اولیور دزانم دکتر راست بیجه. جلورا دخون و خیالان ده تم بهشته و وقتا شیارم جی تم روین قجد بینم که حیانها من قد ندیتنه. من ماچی بکه. زاروک راپلیکی دریه نزمه باخچه و او ملین خویم بچوک آویتن ستویه اولیور. اغراته یا خیره به خودت بسترینه. جارا اول بو که کسی که داخواست کر که خوده اولیور بسترینه. و اولیور ده حیا ساغ بویا او یکش بیر نکره. اولیور ده ترسیا کوبه دیتن و زفت کرن. لوما به بازدان رویا. آخره لسر کفره کی رونشت. جارا اول لهور بو کو ده بچه کدره و چاوا بجی. لسر کفره کو لسر رونشتی بو نویساندو بو کوج لندرا یا 110 کیلومتر مایه. لندرا. او باجاره پر مزن. ده لور تو کسی حتی ده بریز بامبل جی نکاری بونا او بدیتا. جی خو چنگ بو رابو سرخوه. ده چاوا بچیاور. ده کیسکی وی ده پارچه اگ نانه حشک قوتکه کی کون و دو جوت گوره هبون. چند قرش جی پریوی. فکری او گوت. لی دوی زوستانه ده اف جبوره 110 کیلومتری بکری من نین. وی روژه 32 کیلومتر ریمشیا. دوی 32 کیلومتری ده جخین قطگنانه حشک و چند قده آوا کل درین مالا خستو بو دابونه زواده نچوبوزکیوی. وقتا بو شف لناف عرده کی دخور چو. پر ترسیا بو. جسرما درجه فی و برچی بو. فزینا بایی بو. لی اولیور هنگی راحت بو دجه ده کتبو خو. تنگایی و زحمتین کشان دبون حموش بیر کربون. سبتره پر قفلی بو و برچی بو. نچار ما کو به چند قروش پره خو نیم بکره. و روژه حیا کو تاری کتبو عرده بزوره 16 کیلومتر ریمشیا بو. دوی سارو سقمه ده روشا کرک جبنی و خراب بو. نگنوی دیشیان بزوره دمشیا. اولیور هر دو چوکم قاوت دبو. زلامه کی تیرا دانه کی نانو پنیر خاتونه کی اختیار جی هنک زاد دابوی و چند گوتنین خوش کربون. نجوان بویا ده تنگاسی و زحمتین اولیور جی وکیین دیاوی بقدیانا. تاول زاروک ربنجی ده بکتا و بمرایا. اولیور سبها روژه هفتان زور رابو داره. به مشک هدی گیش باجاروکه بارنته کو چند کیلومتریان دوری لندرای بو. روژ به همو جوانیا خواه دهات. کوچه وکی والا بون. اولیور لناوا دریه کی رونشت. هر دریوی گش توز و آخ بو. نگنوی تف خوینی بون. بیس ککشون ده مروف دچون و دهاتن. هنجی دسکنین قدره که اولیور دنیارین لی کسی جوان جی پر نداخوی. پرش دید کو کرکک لیدنره. کرک بر بو اولیور و مشیا. زاروک کی عجیب بو. پر گماری بو. قام قطکی بو و جعونیویه نخوشک هبون. هما ببیجه ده تمنی اولیور ده بو. لی حال و حرکتین وی هر وکیین میره کی بون. قاپوتک لخو کربو کو دگیش گوزه کاوی.
شوقەیەکی زلامان لەسەری وی بوو و لە هەمانە بوو بشقتە. ji Oliverê got: Çi hewalê te heye? Oliver got: Pir birçî me. Ji rêyeke dûr hatime peyatî. Heft rojin tim dimeşim. Hestegermî bû, çavên wî şil bûn. Zarok got: Te got heft roj ha? Bi ber ketim. Pêdiviya te bi zad heye. Pereyekî min ê wiha zêde tune ye. Lê ez dê heqê xwarina te bidim. Hadê rabe ser xwe. Bi destê Oliver girt, ew rakir. Ew bir xanekê. Hinek goşt, hinek nan û tiştin ve xwarinê dawî. Oliver bi hevalê xwe yê nû re zikê xwe têr kir. Oliver tiştên li ber xwe giş xwarin. Zarokê ecêb jê pirsî: Tu yê biçî Londrayê? Belê. Cihê têmayînê heye? Na. Pereyê te? Ew jî tune. Ma tu li Londrayê dimînî? Belê. Lê wexta li malê bim. Xuya ye îşev pêdiviya te bi cihekî manê heye ne wisa? Belê, bi rastî jî. Nizanim ji kengî veye li stareyekê digerim. Zarok got: Ji bo vê be hema qet xwe aciz meke. Êvarê divê ez li Londrayê bim. Li wir zilamekî ixtiyar heye. Dê cihekî manê bide te. Ew baş min nas dike. Oliver hîn bû ku navê kurik Jack Dawkins e. Jack nexwestibû berî tarî bikeve biçe Londrayê. Loma wexta gihîştibûn bajêr hema bibêje saet bûbû 11. Jack pir zû dimeşiya. Oliver jî dabû dûyî. Di kuçeyek teng re ket cihekî pir xerab. Bêneke nexweş dihat. Kuçe ji serxweşên deradet ên jin û zilam xalî nedibû. Oliver tam dixwest bireve, Dawkins hişk bi milî wî girt. Deriyê xaniyekî dav da û her du bi hev re ketin hundur. Hundur tarî bû. Lê Oliver rûyê wî zilamî didît ku li ser nêrdewanan li wan dinêrî. Zilam got: Hundu kesin. Elbate kî ye? Jack Dawkins Oliver da pêşiya xwe got: Hevalekî nû ye. Fagin li jor e. Belê, bi desmala re eleqedar dibe. Werin jor. Dawkins bi destê Oliver girt ku karibe di tariyê de di nêrdewana şikestî re hilkişe. Bi hêla deriyê odeyekê vekir, ket hundur û Oliver jî li pê xwe kişand. Dîwarên odeyê hingî kevn û qilêrî bûn reş bûbûn. Maseyek hebû li ber tifikê. Li ser maseyê şûşeke ku mûmikek xistibûnê, du sê fîncan, nanekî somin, hinek nivîşk û têfikek hebû. Li ser êgir jî goşt hebû, di pijiya. Li ber tifikê zilamekî pir ixtiyar hebû. Navê wî Fagin bû. Her derî wî di nav toz û talazê de mabû. Porê wî yê sorik, rûyê wî yê ker ku xirabî jê dûfuriya hinekî nixuman dibû. Te got qey bala xwe giş daye goştê di pijiya û desmalên li kêleka hev ku benikekî ve hatibûn daliqandin. Çend nivîn bi gelemşeyî li kêleka hev hatibûn raxistin. Çar-pênc kurik li dora maseyê rûniştibûn. Di destê wan de wekî zilamên navsere qelûn hebû û araq vedixwarin. Wexta Dawkins di guhê zilamê ixtiyar de kir pistepist hemû lê kom bûn. Piştre gişan berê xwe da Oliver û Kenyan. Zilamê ixtiyar jî heman tişt kir. Jack Dawkins got: Fagin, vaya zarok ev e. Navê wî jî Oliver Twist e. Zilamê ixtiyar cardin beşişî û bi serê xwe silav lê kir. Pişt re bi destê Oliver girt û jê re got: Hêvîdar e ku bi hevaltiya wî şanaz û serbilind be. Pişt re zilamên ciwan ên bi qelûn yekoyek û hatin bi her du destên Oliver bi taybetî jî bi destî wî yê desmal tê de hişk girtin hejandin. Yekî ji wan rahî şewqeya wî daliqand. Yekî din jî wekî bixwaze berî Oliver rakeve û ta bibe bêrîkên xwe vala bike, destên xwe xistin her du bêrîkên wî. Fagin got: Axirê em leqayî te hatin Oliver. Em pir kêfxweşin. Bala min lê ye tu tim li van desmalan mêze dikî. Me ew ji bo şûştinê hazir kirine, ne ji bo tiştekî Oliver, ne ji bo tiştekî. Zarok hemû bi van gotinan keniyan û dest bi şîva xwe kirin xwarin. Oliver jî bi wan re xwar. Pişt re nivîneke li erdê dan wî. Rebeno di cih de ket xew. 6. Fagin û çeteya wî. Dotira rojê, wexta Oliver ji xeweke dûdirê şiyar bû, wext pir derengî ketibû. Li odeyê ji xeynî zilamekê ku ji bo taştê qehwe çêdikir kes tune bû. Wexta taştê amade bû, zilam li Oliver nêrî û bi navê wî gazî wî kir. Oliver hê xilmaşî bû. Cewab neda. Fagin digot qey hê Oliver di xew de ye. Derî xefil kir. Ji qulikeke veşarî ya li erdê qutiyek derxist. Bi baldar qutî danî ser maseyê. Piştre rûnişt.
جهندر قوتیه ساعتک زیر پر خوشک درخست کو بکوری گران بها دبرقی. بکنکی که گوت. زاروکن قنچ، زاروکن قنچ، زاروکن درست. ویده درباره فاگنده گوتنه که جی نکن. ماده چه ما بکن؟ وانجدار وکرنه خلاص ناکن نا. پشتی کو ساعت خز جیه وی بره هری کم 6 ساعتین دن جی درخست. به همان کیف خوشیه لوان جی نری. دو قوتیه دگل لگوستیل و تشتین پر گران بها هبون. زلام خواب خواه بدنگه کی بلند گوت. دار وکرنا مروان چه فکره که خوشه؟ مری قتل برنا کهون، مری قتل ناخون. اوجبو کاری متشتکی باشه. هر پنج لکلکه هوا تبون دار وکرن و کسی کی کوچیرو کوان جواهران ببیجه نمایه. وقتا وهات گوت چاوی ویل ناف چاوی اولیور مان آلقی. تد گوت قید چاوین کرک جی بمراقه که بیدنگ ده چاوین زلیم ده آسیمانه. فاگن تی درخص کو اولیور پی حسیایه. زوزوکا دوی قوتیه گرد چور سر ماسی رایش کره که و بسر اولیور ده چو. تو شیاری ها که ببیجه تا چه دید؟ جتره ده بیجم ببیجه عجله عجله هگر دلیتا عمرنه تو نبه ببیجه ده. اولیور گوت از بنی هگر متو عاجز کربل من ببوره تنه شیار بوم او هو. فاگن گوت تا او تشتین خوشک دیتن؟ بلی از بنی. فاگن کردانی عردی و گوت اولیور اوین منن دوی اختیاریا خوده تنه سبرا خوبوانتینم. دوی ناوی ده جک داوکنز تاوی زاروکی بناوی چارلی باتس کت هندر. فاگن گوت زاروکین منن هجا هیوی دارم هون وی سبه چوبن کار. داوکنز گوت مگله کار کر. چارلی باتس گوت ما گلک و هو. فاگن گوت آفرم جوره. داوکنز هلا بیت چانیه. داوکنز گوت دو کیز پره و کیز دان فاگن. زلامی اختیار گوت گرانیا وان نل گردلی منه لیدی ساجی کاره کی باشه اف زاروک باش دخبتن نوسا اولیور گوت پر باش. چارلی باتس کنیا بقاسی کو اولیور حیری بمینه کنیا لی اولیور لحوله تشتکی کو مروف بکنه ندید. فاگن جه چارلی را گوت باشه هلا بیته چه آنیه. باتس جه بیریکا خو 4 دسمال درخستن و گوت دسمال؟ فاگن به بالدار لدسمالا نری و گوت باشه دسمالین خیره. چارلی لیتا اف باش نشان نکرنه. باش مروف به درزیه و نشانانان راکه. اما وی یکیجی نشانی اولیور بدن. دبه اولیور. اولیور گوت تو چاوا بخوازی از بینی؟ هر حال تو جی دخوازی وکی چارلی هم ببی که مروف هری باش چاوا دسمالان بدست دخه. نوسا جانه من. اولیور گوت هگر هون هینی من بکن از کیف خوش ببم. چارلی دیسا کنیا. پشتی تاشته زلامی اختیار و هر دو زاروکان بلیستیکه که پر عجب لیستن. زلامی اختیار قوتیه گزیف خز بیریکا پانتوری خواه هنک پرجی خستن بیریکا دن و ساعتک دستان و دسمالک جی خز بیریکا ساکوی خواه. پشت هر وکی زلامی اختیار ده دست گوپالک لناو ده چو هات. جارنان وکی کل جاما مغازه که بنره تف دگریا و لبر درید سکنی. پش رجی وکیش دزان ده ترسه لدردورا خود نری وکی بیکاتش تکوندا کریه یا نا بیریکین خو سه دکر. او یک باوی که وسا کومیک دکر کو اولیور حیا هسر جوان هاتن کنیا. وقتا فاگن او حرکت دکرن دو زاروک جی لپشوی بون. کیس لیدانین. هر کو زلام لپش خود نری وانزوزو که خو ودشارتن. آخر داون کس پیل لنگوی کر. وکیلیه چارلی باتس جی جپاش ده و دهفده. دناف دقیقه که ده هر دو زاروکان زوزوکا قوتیا زیف کسی پریان ساعت و دسمالا دبیریکا زلام ده درخست بون. ده دمالی استکی ده هگر زلامی اختیار هیز بکرا کو دستک دبیریکاوی ده دقیریا و چاقی لیستکی جسری ده دست بیدکر. وقتا کو لسر هف چند جاران لیستن دو جنین جوان هاتن جم هر دو خورتان. ناوه که بث ناوه یادن جی نانسی بو. لسر چاویوان تبابک بویا غبو. پر سربست تفدگریان. اولیور ده دلی خود دگوت کچکین باشن. هر دو کچک تاوی داوکنز و چارلی باتس درکتن چون. فاگن جو اولیور را گوت وسا یه جانه من او چون ایرو هوتین جیانه کوانا پر خوشه نوسا. اولیور گوت کاروان قدیه از بینی. فاگن گوت بله هگر وقتال در و بن کارکی کو بکن تو نبه. تو جیوکی وان بک اولیور روش به ده ببنه زلامین مزن. جبو وی دکارن آلی تجی بکن. هلا بنره به دسمالا مشقتیه دروه. اولیور گوت بله از بینی. هلا بجربینه بیکو از سه بکم تودکاری درخینی. وکی لیسکامیا سری سبهی. اولیور وکی زارو کندن
دستێکی خۆدا بن بێریکێ bi destێکی xwe jî desmal kişand. Fagin qîriya got. Te derxist? Oliver desmala di dest xwe de nîşanda û got: Ez benî, vaye. Fagin got: Tu zarokekî qencî, aferin lawê min. Aştere lîreyek. Heger wisa dewam bikî, tu yê bibî zilamê herî mezinê serdema xwe. Ka were, îcar ez işaretên desmala nîşanê te bidim, bê çawan tên derxistin. Oliver bi ber neketibû ku bêka mirov bi vê lîstikê çawa dibe zilamekî mezin. Lê hêne 10 salî bû jî. Fikirî ku Fagin mezin e û bêguman ew çêtir dizane. Heft. Oliver tevlî dizan dibe. Rojan da du rojê derbas dibûn. Oliver li odeya Fagin rûniştibû û nîşanên ser desmalan derdixistin. Carinan wî jî lîstika ku berê jê rahatibû gotin dilîst. Axirê Oliver bêriya hewaya paqij kir û ji Fagin xwast ku ew jî bi Dawkins û Charlie Bates re biçe kar. Sibehekê zilamê extiyar destûr da ku ew bi wan re biçe. Her sê zarok hêdî meşiyan, ketin rê. Hingî hêdî dimeşiyan, Oliver merak kir ku ka jî bira jî diçin kar an na. Dawkins ji nişkan ve sekinî. Tiliyên xwe birin ber lêvên xwe, bi baldan hevalên xwe bi paş de davdan. Oliver pirsî: Çi bû? Dawkins got: Hiş be, hûn wî zilamê li cem pirtûkfiroş dibînin? Oliver got: Ew zilamê extiyar, belê dibînim. Dawkins got: Ew tam derbe. Charlie Bates got: Pir baş e. Oliver ecebmayî ma. Her du zarok çûn wî aliyê rê û ji paş ve nêzî zilamê extiyar bûn. Oliver jî nizanî bû dê çi bike. Tenê ew temaşe dikirin. Di çavê zilamê extiyarê porspî de berçavkeke çarçoveya wê zêr hebû. Sakoyekî kesk lêbû û destê wî de gopal hebû. Li ber dikanê pirtûkek bi baldan dixwend ku ji refê hildabû. Dawkins bi lêv û tevgereke ku Oliver pir jê tirsiya bû destê xwe xist bêrîka zilêm û ji bêrîkê desmalek derxist û da Charlie Bates. Piş re her du bilez reviyan û li quncikekê zîvirîn. Oliver wê kêliyê bi ber raza desmal, saet, cewahir û lîstikên Fagin ketibû. Kêliyekê ji tirsan di cih de bêliv û tevger ma sekinî lê piş re wî jî lê xist reviya. Wê kêliyê zilamê extiyar destê xwe avêt û bêrîka xwe. Dîtibû desmala wî wenda ye û li paş xwe zîvirî bû. Ji hindav de dît ku Oliver direve û jêtirê Oliver desmala wî diziye. Qîriya, raweste dizo! û tevî pirtûka di destê xwe de bi bazdan da du Oliver. Ên li kolanê hemû tev li vê bezê bûbûn. Giş di qîriyan digotin: Raweste, diz, diz! Heta Dawkins û Bates jî wexta dîtin herkes diqîre, wan jî lê zêde kiribû. Raweste diz, diz! û dabûn du Oliver. Axirê yekî ji wan Oliver deh da. Kurû ketibû erdê. Di nav toz û telazê de mabû. Ser çavî wî di nav xwînê de mabû. Herkes li ser seran kom bû. Zilamê extiyar pirsîn: Ê dizya te kir ev e? Zilam got: Belê. Ne şaş bim ev e, rebeno. Birîndar bûye. Polîsekî xwe li nav qelebalixê xist, bi çemika Oliver girt û got: Were vir, rabe ser xwe. Oliver got: Ez benî ne ez bûm, du zarokên din bûn. Divê li wan deran bin. Polîs got: Na, li vir kesên wisa tune ne. Ev rast bû. Ji lewra Dawkins û Charlie hema yekser xwe li kuçeya ku ewlî ketibû ber wan xistibûn, reviya bûn. Were, rabe ser xwe. Zilamê extiyar got: Nebîne bîn hûn tadê lê bikin. Polîs li kolanê bi çengorê Oliver girtibû, bi xwêr ve dikşand. Ji nişkan ve zilamekî kijreş ber bi wan ve hat. Qîriya û got: Bisekinin, bisekinin, wî nebin, bisekinin, deqîqeyekê. Polîs got: Çi bû? Tu kî? Zilam got: Ez pirtûkfiroşim. Min dît. Sê kurik bûn. Yek jê ev û du hebên din. Birêz Brownlow li wir ji xwe re pirtûk dixwend. Zarokekî rahij desmala wî. Vî zarokî tiştek nekir. Ji xwe re li wir sekinî bû. Matmayî dinêrî. Polîs got: Heger wisa be ev zarok divê bê berdan. û polîs de ji çemika Oliver berda. Kurik ji serê şê xwe veçûbû. Hema got tep ket erdê. Ser çavî wî wekî yê miriyan sipsipî bûbû. Ew zilamê extiyar, yanî birêz Brownlow got: Rebeno, rebeno, ka gazî wesaytekê bikin ji kerema xwe ta vilê. Wesaytek hat. Oliver li ser qenepeyekê dirêj kirin.
Zilamê Extiyar jî li wesayîtê swar bû, li kêlekawî rûnişt. Heya wesayît li kuçeyek xweşika aram a Londrayê sekinî bi rê de çûn. Piştre Oliver birin hundur. Li ser nivînê dirêj kirin. Wexta Dawkins û Charlie Bates gihan malê, Fagin jî li benda wan bû. Fagin bi hêr ji wan pirsî, ka Oliver, ka li ku ye? Dizên biçûk bi hev re li wî nêrîn. Piştre li nav çavên hev. Lê deng ji xwe neanîn. Fagin bi Dawkins girt. Bi ser de xîriya got, çi pê hat? Bipeyve, ez ê te bikujim. Dawkins got, polîsekî ew zeft kir û bir, min berde. Dawkins xwe ji zilêm xelas kir. Ji ser maseyê rahîş kêrekê. Fagin jî rahîş fîncanekê avî serê Dawkins. Fîncan li kurik neket. Dikira li wî zilamî biketa ku wê kêliyê ket hundur. Zilam bi dengekî dewixî got. Kê ev avêt min? Ev zilamekî temenê wî li dor 35 salan, kincên wî qilêrî, awirên wî tûj bûn. Navê wî Bill Skes bû. Kûçikekî spîyê ku ser çavî û ji bîst ciyan hatibû nehbkirin û çirandin jî bi dû wî reket odeyê. Bill Skes got, tu doza çil wan zarokan dikî Fagin? Dibehitim çawa tu nekuştine? Fagin got, hêdî bajo birê Skes hêdî. Bi barînî naxive. Bala min lê ye tu îro bihêrsî. Wexta Skes araqa xwe vedixwar, Dawkins jî tiştên hatibûn serê Oliver û awayê zevkirina wî ji wan re got. Fagin got, ditirsim ku kurik ji polîsan re behsa me bike, divê em wî bibînin. Bill Skes got, belê, divê yek biçe wî bibîne. Diz rûniştin, li hev nerîn û fikirîn. Wê kêliyê derî vebû. Du xanimên ciwan, Beth û Nancy ketin hundur. Fagin got, divê tiştek bêkirin. Beth tê biçe, ne wisa cana min? Beth pirsî, ez diçim ku derê? Cem polîsan. Bêka Oliver birine ku derê? Kurik birine, divê em wî bibînin û bînin. Beth got, tu kes jî nikare me bişîne wir. Fagin jî got, Nancy, cana min, tu dibêjî çi? Nancy jî got, na. Skes got, dê biçe Fagin. Nancy got, na Fagin, na, naçe. Skes got, belê, dê biçe Fagin. Axirê Nancy qebûl kir ku dê biçe li aqubeta Oliver bipirse. Hin kinciyên paqij li xwe kirin, selikek biçûk rakir. Bergeya wê pir şêrîn û xweşik bû. Nancy wekî ku digirî û bi barînî got, ah birayê min Oliver, birayê min ê reben Oliver, çi hate serî wî, ew birin ku? Ah têm dexila we, bibêjin, çi anên serî wî zarokê reben? Fagin û Bill Skes gotin, pir baş e, tu keçeke pir başî, de biçe, wî polîsî bibîne. Wexta Nancy vegerî hat malê, tiştên hatine serê Oliver ji wan re got. Got, zilamekî ew biriye, navê wî birêz Brownlow e. Zilamê ku Dawkins destmala wî dizî bû. Lê nizanin mala zilamî li ku derê ye. Fagin bi barînî got, divê Oliver bê dîtin. Charlie, her roj tu yê çavnêriya wî pirtûkfiroşî bikî. Nancy, cana min, divê em Oliver bibînin. Ji te re pere, ez dê zûzûka vê malê bigirim. Li vir bi navê baweriyê tiştek nema. Ji xwe hûn dizanin hûn ê li ku derê bibînin. Dostên min, em deqeyekê jî li vir nemînin. Oliver bibînin. Ez ji we re dibêjim wî bibînin. Piştî van gotinan Fagin hemû bi davdanê ji odeyê derxistin. Piştre rahîş qutiya Oliver pê hesiya bû. Xiz bin sakoyê xwe, veşart û ji odeyê derket. Heşt. Oliver stargeheke baştir dibîne. Oliver li mala birêz Brownlow dima. Nexweş bû. Çend hefteyan di nav cîhan de mabû. Wexta hinekî bi ser hemdê xwe de hatibû, li ser kursiyekê rûniştibû û bi bedûyên re axivî ku karê nav mala birêz Brownlow dikir. Hevalên Oliver ên nû pir bi baldarî nêzî wî dibûn. Birêz Brownlow hin kincên nû û cotek pêlav dabûn wî. Bedûyînê jî baş lê miqate bû, xwarinên xweş û şorbe didan wî. Şorbeya dida wî pir tîr bû. Heke hinekî din jî bahata ronkirin, dê têra danên xwarinê yên li mala hejaran bikira ku li 350 zarokî dihat belavkirin. Rojekê Oliver li odeya bedûnê rûniştibû, şîva xwe dixwar. Wê kêliyê wêneyekî bi dîwêr ve bala wî kişand. Ev wêneyê jineke esilzade bû. Oliver qasekê li vî wêneyî nêrî.
بدوینê jê pirsî, canê min, tu ji wêneyan hez dikî? Oliver got, nizanim. Heya niha min zêde wêne nedîtine. Loma nizanim bê ji wan hez dikim an na. Lê sûretê vê jî nika ku divî wêneyî de ye gelekî xweşik e. Bedwîn got, ne wisa? Wênesaz jinan xweşiktir didin der. Oliver got, wêneyê kê ye? Bedwîn, nizanim, qeybala te pir kişand. Oliver got, pir xweşik e. Bedwîn wexta dît Oliver bi tirs li wêne dinêre, heyîrî û pirsî. Tu jê natirsî ne wisa? Oliver zûzuka got, na, lê pir bedbext dinêre û li kirûnim tu dibêjî qey ew awir li min in. Tu dibêjî qey ruh tê de heye û dixwaze bi min re baxive. Jina ixtiyar bi xîrîn got, Xwedêyo tu me bistrînî. Wisa nepeyve kurê min. Pirsî tu nexweş ketî tu qels bûyî. Kaberê kursiya te bidim wî aliyê da ku tu wêne nebînî. Oliver ew wêne di mejiyê xwe de didît. Lê fikirî ku aba jina ixtiyar xemgîn neke. Loma qîma xwe bi bişirandinê anî. Dîsa dest bi şîva xwe kir. Di wê navê de Birêz Brownlow hatibû ji bo dîtina Oliver. Wexta daxivîn çavên Birêz Brownlow mal wêne. Di cih de qîriya, Bedwîn, hela li vir binêre. Wexta Birêz Brownlow daxivî, bi destê xwe geh wêneyê li ser serê Oliver nîşan dida, geh jî rûyê zarok. Çav, ser, dev, her wekî hev bûn. Te digot qey, xetên li ser çavên Oliver kopyaya yên di wêneyê de bûn. Oliver fehm nekiribû ku çima Birêz Brownlow kiribû barîn. Lê ne wisa biqewet bû ku ji heq wê heyrîmayînê rabe ku ji ber wê barîniyê lê peyda bûbû. Di cih de ji serê şê xwe veçû. Adina rojê, wexta Oliver ji bo taştî hat odeya Bedwînê, ew wêne nel cihê xwe bû. Pirsî, çima ew ji wir rakirine? Bedwînê got, tu li ber diketî lawê min. Birêz Brownlow got, dibe ku ji ber vî wêneyî Oliver zû rehet nebe. Loma wêne rakir. Oliver got, na, bi rastî jî li ber nediketim. Bereva jî bi min xweş dihat. Min jî hez kiribû. Jina ixtiyar got, baş e nexwe, lê canê min divê tu roj berî rojê rehet bibî. Wê çaxê dê wêne dîsa li heman cihî bê daliqandin. Te got erê, ez sûn dixwim. Were em ji xwe re wekî din bipeyvin. Oliver di demeke kurt de bihêz û taqet bû. Baş bû. Li mala Birêz Brownlow pir bextiyar bû. Rojekê Birêz Brownlow jê pirsî ku di pêş ze dixwaze çi karî bike. Oliver got, ez benî, ji kerema xwe bihêle ez li cem te bimînim. Ji kerema xwe min ji vê derê neşîne cihekî din. Bihêle ez bimînim, bibim sûrekarê mala te. Birêz Brownlow got, helbet tu yê bimînî. Ez ê bela sebeb te neşînim. Lê ka pêşî ji min re behsa çîroka xwe bike Oliver. Tu ji ku derê hatî? Kê tu mezin kirî? Tu çawa tevlûyê çeteyî bûyî ku min tu di nav de dîtî? Niha bi qasî ku tu karibî, va tiştan ji min re bibêjî, tu bihêz û qawetî. Ji min re ya rast bibêje ku heya sax bî, ez li te xwedî derkevim. Oliver got û giriya. Piştre ji Birêz Brownlow re behsa Birêz Bumble û mala hejaran kir. Çi hebû jê re got. Hîn wisa dengê derî hat. Êlderî xistibû hevalê Birêz Brownlow Grimwîk bû. Ji bo çayê hatibû. Oliver pirsî, ez benî ez biçim? Birêz Brownlow got, na, li vir be, Grimwîk. Ev zarokê min ji te re behsa wî kiribû. Oliver tivîst. Oliver xwe xwar kir, silav lê kir. Birêz Grimwîk li Oliver nêrî. Dizanî ku hevalê wî Birêz Brownlow kesekî pir henûn e û ji ber vê henûniya wî zarokekî kuçeyan jî dikare wî bixapîne. Birêz Grimwîk got, ew zarokê te behs kir ev e. Ji ku hatiye, kî ye, çi karî dike? Em ê kengî guhdariya çîroka jiyana rastîn û serpê hatiya Oliver guhdarî bikin. Birêz Brownlow got, sibehê, serê sibehê. Oliver, sibehê di saet dehan de were cem min em her tiştî baxivin. Belê ez benî. Birêz Grimwîk di guhê Birêz Brownlow de kir pistepist. Binêre, ez te re dibêjim, ev zarok dê sibehê neyê û ji te re behsa xwe neke. Tu pir zû ji mirovan bawer dikî. Ev zarok te dixapîne, hevalê min ê xweşikî delal. Birêz Brownlow got, na, naxapîne. Grimwîk bek got, heger wisa be, hema ez ê wan simêlan jê bikim. Hîn wisa Bedwîn xanimê di dest wê de çend pirtûk ketin dur.
Ez benî ev pirtûk divê îro sibehê biçin. Tu wan bibî. Grimwîk bek got, bila Oliver wan bibe. Hemin tu ew qasî pê bawerî, bila ew ji devlat te bibe. Oliver got, belê, bihêle ez bibim. Ez ê bi bazdan herim werim. A rast birêz Brownlow nedixwast Oliver ji mal derkeve. Lê dixwast nîşanî birêz Grimwîk jî bide ku nexapiyaye. Oliver zarokekî çiqas pê ewle ye. Birêz Brownlow ji Oliver re got, tu dikarî biçîla wê min. Tu yê ji pirtûkfiroşe bibêjî wî ev pirtûk şandine. Ez ê heqeya wan bidim. Perê ser jî bîne. Oliver bê sebir û hedan got, ez ê dereng nemînim ez benî. Piştî pere xiz bêrîka xwe, pirtûk xistin min çengê xwe, xwe xwar kir, silav li wan kir û ji odeyê derket. Bedwîn xanimê bi Oliver re heya ber derî çû û rêya herî kurt li ber xist. Wexta Oliver diçû, Bedwîn xanimê digot, Xwedî wî rûyê wî yê xweşik biparêze. Nizanim ji ber çi lê dilê min qiyar nade ku ji ber çavê min winda bibe. Birêz Brownlow got, 20 deqe şûn de dêl vir be. Birêz Grimwîk, erê, çawa, yanî tu hêvî dikî ew vegere ne wisa? Birêz Brownlow beşişî û got, ma tu hêvî nakî. Birêz Grimwîk got, na, hêvî nakim. Kincê nû lê ne, di min çengê wî de pirtûk hene, di bêrîka wî de jî 500 lîre ye. Wê biçe cem hevalên xwe yên diz û wê henekê xwe bi te bikin. Eger ew zarok careke din vegeriya û hat vê malê, ez ê van sibêlan jê bikim. Piştî van gotinan, rûniştin û bi hev re li bendî Oliver man. Neh, vegera nav dizan. Oliver heya cem pirtûkfiroş meşiya bû. Nêzî dikanê bûbû. Ji nişkan ve bihîst ku jineke ciwan diqîre. Ax birayê min, ax birayê min. Wexta xwast ku hîn bibe ku çi diqewime, his kir ku du milan xwe li stûyê wî pêça. Qîriya û got, berde, tu kî yî? Çima rêya min dibirî? Jina ciwan hê jî dixêriya. Min tu dîtî, ax Oliver, Oliver, ax zarokê min zawir. Tu dizanî te ez çi qasî şandim. Were canê min were, were malê. Şikir ji Xwedê re min tu dîtî. Îske jinikê bû digîriya. Gelek kes li wan kom bûn. Du jinên ku wê kêliyê di wir re derbas dibûn, ji jina ciwana ku digiriya pirsîn ku çi bûye. Jina ciwan got, ev birayê min e. Me hekberê ji mal reviya. Dê û bavê me mirov niqencin. Birayê min ji mal reviya. Tev li çeteyeke dizan bû. Dêya min pir li ber dikeve. Jinekê got, mizawirê mizawir. Yeka din got, biçe mala xwe, nehsê nes. Oliver jî bersiv da. Ez neyekî xirabim. Ez vê keçikê jî nas nakim. Ne xuşka min e. Keçik bi barebar got, hûn dibînin ne? Bê çi dere wan dike? Wê kêliye Oliver, cara ewil çav bi ser çavê keçikê ket û got, wey, ev Nancy ye. Nancy jî bi barewar ji qelebalixê re li derdora xwe got, we dît ne wisa bê çawa nas dike. Jê re bibêjin bila vegere mala xwe. Biçe cem dê û bavê xwe. Ji kerema xwe aliyê min bikin, ez wî bibim malê. Bill sikez ku kûçikê wî yê spî li dû wî ji dikanê derket, bi barînî got, çi bûye? Oliverê biçûk, nesê nes. Hadi biçe malê. Biçe cem dê û bavên xwe yên reben. Hadi her malê. Wexta Oliver got, tu têkiliya min bi wan re tune ye. Ez wan nas nakim. Min xelas bikin, xelas bikin. Zilam bi çengurê wî girt. Sikez jî dîsa got, xelas bikin he? Bise ez ê te xelas bikim pîsê heram. Ev pirtûkê kê ne? Dîsa tu bi diziyê ketiye ne wisa? Ka bide. Sikez pirtûk ji Oliver standin û li serî wî da. Ji nav qelebalixiyê yekî got, temam e, ji bo derszayînê tenê rêyeke ye. Her du jinan got, ev ê aqilî wî bîne serî wî. Oliver bi qasî ku nikaribe li ber wan rabe bêqawet bû. Ma rebeno dê çi bikira? Ew di nav kuçeyên teng re kişkişandin û birin. Bûbû şev, li mala birêz Brownlow derî vekirî bû. Bedwîn xanim jî li ber derî sekinî bû. Ji soxrekaran yekî jê ji bo Oliver bibîne, belkî 20 caran bi bazdan geh çûbû wî seriyê kolanê, geh hatibû vî seriyî. Her du zilamên extiyar jî li qata jor rûniştibûn. Wisa bi bêdengî li bendê bûn. Nancy û Bill Sikes bi Oliver re di nav van kuçeyên teng û talî re bazdan.
نیو ساعت شونده کتبون کوچک گماری و تنگ کو کنجین کم لی دهاتن فروتن. کوچک لپیشیوان به بازدان چول بر دریه دکانه که سکنی کو تدگوت قی والایه و هاتیه تر کرن. سکس پیل زنگله کر. دریوه بو. هر سه یکسر کتن هندور تاری بو. سکس اولیور دنیردوانان رکشاند. چو دریه و دیوه کر. تیقتی قابلند هات گوهوان. اف چارلی باتس بو. چارلی به بارینی گوت. هوایه. او فاگن هلاتو لکنجین وی بنره. هلاتو لپرتوکین وی. جمال مزنانه ها. تول هوانیه. ازش کنان بمرم. بمن بگرن. فاگن به ریزگری خلبر اولیور خوار کرو گوت. بدیتنات از پر کیف خوش بوم. تو پر باش خویاده که بلا چارلی کنجه کیدن بده تا جانه من بلا چکین تین ججنه گماری مبن. چما تا چند خدنه نویساندنو نگوت ازی بیم. میشتر خوارن حاضر بکره. دوی ناویره چارلی 500 باغنوته دبیری که اولیور ده درخسته بو. وقتا فاگن رایش پره سکس خوتف دابو گوتو بو. و خیره اف چیه؟ فاگن او پره منه. فاگن گوت نا اوی منه بیل تو رایجه پرتوکان. سکس گوت اگر پره نیه من به از جی زاروک ببم. فاگن گوت نا تشتکی وسانه ممکنه. بیل سکس ممکن آن نممکن. از و نانسی مکرکانی وی پری بده پیری حرام. وقتا سکس اف گوتن دو گوتن پری ناو لپی فاگن کشاند خز ناو دسمالا خواه. اف حقی کدامه یه. جخوا نبنیوه ویه جی. اگر تو حز خوندنه دکی تو رایجه پرتوکان تو حز ناکی جیوان بفروشه. اولیور لبر نگه فاگن لسر چوگان رونشتو گوت. او پرتوکین وی زرامه اختیارن. او پرتوکین وی اختیاری قنجن کو وقتا از پر نخوش بوم از برم مالا خواه. جکرم خواه و پرتوکان جره بشینن. نهاده ببیجه قیمن او دزینه. ده او جنا اختیار جیوسا بفکره. حتی تو ببیجی بباشی نیزی من بون. جکرم خواه جره بشینن. فاگن گوت حقی زاروکه. پشده ببیجن قید دزینه. پاشه بتیقتیق دست خواه دهف دانو گوت. جوه چیتر تو نیه. اولیور هینو ببر آدلی وان کتبو. جنشکان و خود چنکر و حیات طاقت دهبو رویا و پیر رکر قیرینی. هواره او جوده رویا. وقتا کو ین دوده ده داندو اولیور نانسی جی دریو ده گرد ببارینی گوت. هلا بفی کوچکی بگره بیل و زاروک پرچکی بکه. سکس کر بارینی. کرک حق کریه. بیله ازی بدم دو. خو بدالی نانسی. از سر تل ویدیواری بخم ها. نانسی قیریا. نا پیشی من بکوشه. لی جکرم آخوه. نه لیو کوچی خدا ده کرک. جکرم آخوه. بیل سکس نانسی لبنگوه عرده خست. دوینا ویده فاگن و زاروکی دنجی بچنگور اولیور گرتبون و دانین. فاگن لدردور آخوه نری گود. لور چه ده قومه؟ سکس تو ده بیجی قیوه که چکه شیخو خواریه. نانسیه بدنگه کی حیلا گوت. نا من شیخو نخواریه. فاگن گوت نخواه بتمره تمام. پشه بری خدا اولیورو گوت. تخواست کو تو بچی ها؟ و چو راه جویل برداری. تخواست کو کسن به هواره تا و بین ها؟ بلکی جی تا گازی پولیسان کربه. نه امی حقیقت بدن. فاگن حتی جهبو بچول ناو ملی اولیور خست. وقتاش بو دربا دویان چول بلند کر نانسی خو چنگ کر چوی دست فاگن و آوید ناوی گر. ببارینی گوت فاگن هرال ازیل تشتین کو تو دکی تماشه نکم. تزاروک دید. تو هین دوزا چی دکی؟ دفجه برده. بیل سکس بدنگه کی هیلا گوت. نه پیوه. فاگن جنانسی را گوت. تو پیوه که دن بکی کیفاته. وقتا نانسی خو چنگی فاگن بکه بیل سکس پیگرد. فاگن گوت جنجی بونه بلا سری مروف ها. جبو وی کاری بکری متین آنج چارلی اولیور ببناف جیوی. چارلی باتز بکن گوت. از دبیجم سبای وان کنجن خوین خوشکل خو نکده باشتر به نوسا. فاگن جی کنیا گوت تو راز دبیجی. باتز اولیور بر اودیال کلکا اودیاوانا رازانه یا بری. پرش کنجن نوین اولیور جی کرن. کنجن کم دانوی. پرش جی اولیور ده تاریه داشت. دری لوی گرد اوچو. ده پلانه کنو. وقتا بریز بامبل لبر آرگون رونشت بو و روزنامه خود خوند جنشکان و حیری ما. چاو لیلانه که کتبو که دگوت اولیور تویس وندا بویه. ده ایلانه ده دهات راگیاندن که کی اولیور تویس ببینه ده 500 لیره بستینه.
خصوصیتên Oliver û kuncên li ser wî hatibûn diyarkirin. Herî dawî jîn navê Birêz Brownlow û navnîşana wî hatibû nivîsandin. Birêz Bumble çû cem Birêz Brownlow. Birêz Brownlow ew pêşwazî kir û got: Fermo, fermo. Bedwîn xanimê jî digot: Min zanî bû em ê xeberekê jê bigirin. Xwedê wî bistirîne. Birêz Brownlow bi meraq pirsî: Ma tu dizanî ew belengaz li ku ye? Hevalo, ji kerema xwe, tu çi zanî bî ji me re bibêje. Birêz Bumble şewqeya xwe ji serê xwe derxist, dest bi axaftinê kir. Tam 20 deqeyan bê navbera xivî. Ji wan re got: Dê û bavên Oliver mirov ne xerab bûne. Ji roja hatiye dinê zarokekî nehs û xirab bûye. Ji wan re êrîşa ku biribû ser nuha Claypole, reva wî ya ji mala Birêz Warberry yeko got. Birêz Bumble got: Bi kurtî ji serî heyabinî zarokekî xerab e. Peywirdarên li mala hejaran hemû jî bi vê dizanin. Kes nikare serî pê re derxe. Birêz Brownlow bawerî bi gotinên Birêz Bumble anîbûn. Lê dilê wî jî değişiya. Wexta Birêz Bumble rayîş 500 lîre pere û çû, Birêz Brownlow got: Bedwîn xanim, tu dibêjî qey dostê me Oliver zarokekî xerab e? Bedwîn xanimê got: Na, ev ne rast e. Ez benî divê ne wisa be, na ne wisa ye. Birêz Brownlow got: Ez dibêjim wisa ye. Birêz Bumble ji min re tiştên di derbarê wî de hemû gotin. Jinika ixtiyar bi dengekî mîsogerî got: Ez bawer nakim ez benî, tu carî. Ez pir baş zarokan fehm dikim. Oliver zarokekî şîrîn, baş û kubar bû. Birêz Brownlow got: Hiş be. Nebînim tu careke din behsa wî zarokî bikî. Bedwîn xanim, tu dikarî biçî. Lê ji bîr meke. Ez bibêjim çi divê wisa be. Careke din ji min re behsa Oliver twîst neke. Wê şevê herkes xemgîn bû li mala Birêz Brownlow. Oliver jî her ku dostên wî yên qeş dihatin bîra wî değişiya. Axirê bi tiştên ku Birêz Bumble ji wan re gotibû nizanîbû. Eger pê zanîbûya, rebeno wê perîşan bûbûya. Fagin bi qasî hefteyekê Oliver di mal de hiştibû. Bi hûrgilî çîrokên derbarê zarokên ku ji ber wî reviyane û piştre çawa ew daliqandine û bi eziyet ew kuştine, gotin da ku Oliver ji vê eziyetê nexşîne. Te digot qey wexta Oliver tiştên ku Fagin digotin guhdarî dikir, dest û peyên wî bi erdê ve zeliqî bûn. Piştre Fagin derdiket, ew li malê bi tenaserê xwe dihîşt. Oliverê reben nikarî bi reviya jî. Ji sibehê heya derengê şevê bi tenaserê xwe dima. Tim li ser dostên xwe yên qenç û tişta ku niha di derbarê wî de difikirîn hûrdibû. Rebeno, bi rastî jî pir xemgîn bû. Di şeveke sar û şilî de Fagin ji mal derket. Di kuçeya teng û tarî de meşiya. Çûl deriyê xaniyekî jiyê wî kevtir û genîtir xist. Dengê mêrekî got: Ew kî ye? Bîl, ez bi tenê me. Kûçikê spî deng neecêb ji xwe deranîbûn. Hatibû ber derî. Skes bang li kûçik kir û got: Were vir, xwe dirêj bike. Tu dibêjî qey wexta qapût li xwe dike, tu wî tercalî nas nakî. Qapûtê Fagin kûçik xefilandibû. Wexta Fagin qapûtê xwe ji xwe kir û avê ser kursiyekê, kûçik jî li wî aliyê nerî û melisî. Skes got: Fagin got: Belê canê min. Ax Nancy ax. Nancy'ye kursiyek da û got: Rûne. Keçik êdî nebihêrs bû. Got: Li kêleka argûnê rûne. Fagin destên xwe yên qar û qirûdî ber bê êgir ve dirêjkirin û got: Nancy, cana min, dinya sar e. Tu dibêjî qey mirovan dixurmîne. Bîlskez got: Wisa be, ne xwe dinya pir sar e. Nancy, tiştekî ve xwarinê bîne bide wî. Qederekê li wir bêdeng rûniştin. Araqa xwe ve xwarin. Skes got: Niha amade me ji bo kar. Hadê Fagin, adişê xwe de bibêje. Fagin destê xwe di hev dan û got: Minê di derheqê wê mala li çersê de bi te re xeber bida. Em ê çi wextî zîvên li wê malê bidizin. Tu bibîne, îcar çi zîvin. Bîl, em ê çi wext vî karî safî bikin. Skes bi sarî got: Ne tu wextî jî. Fagin bi hêrs xîriya. Te got ne tu wextî jî? Bîl got: Em ê nikarbin vî karî wekî ku me eyar kiriye bikin. Bi qasî 2 hefteyan e ku Tobî li wê texmê diçe û tê. Lê hê suxrekarek jî eyar nekiriye. Bîl, niha tu dibêjî ji suxrekarên mêr me yek jî ber bi xwe ve neaniye, ne wisa? Skes got: Belê, ez jî vê dibêjim. Ew her du suxrekarên mêr zêdetirî 20 salin li cem wê jinika ixtiyar dişoxilin.
Tu 50,000 jî bi dîwan cardin wê alîkariya te nekin. Fagin got, îcar suxrekarên jin ma Tobî qet bala wan nakişîne. Bîl helanekî lê bifikre bêjin çi ne? Bîl skes got, bêçare. Tobî her tim kincên xwe yên herî xweşik li xwe dike. Dîsa jî bikêr nayê. Fagin got, nexwe divê em dev ji wî karî berdin. Lê ya rast ji destçûyîna tiştên ku em li ser direhilin tiştekî pir êşbar e. Bîlskes got, wisa ye, Siûdeke pîs. Wexteke dû dirêj bêdeng man, fikirîn, kûr û dûr. Nansiyê zoq lêgir nerî li ber rû nişt. Skes ji nişka ve got, Fagin, suxrekar alîkariya me nakin. Lê ez wekî din safî bikim. Tu yê 5,000 zêde bidî min. Fagin got, belê. Skes jî got, nexwe tu kengî bixwazî em ê bikin. Şeva din ez û Tobî bi dîwêr ve rapelikîn ketin baxçe. Me derî û pace giş sekirin. Mal bi şev wekî girtîgehekê tê girtin. Paceyeke biçûk heye. Em dikarin wê vekin. Lê ji bo vî karî pêdiviya me bi zarokekê heye ku bikare divê paceyê re te keve hundir. Divê nemezin be. Fagin got, dosto, zarokê tu lê digerî Oliver bi xwe ye. Ji xwe êdî neçare ji bo nanê xwe bixebite. Zarokê din ji bo vî karî nabin, mezinin. Skes jî got, belê, ji xwe tu dibêjî qey Oliver ji bo vî karî hatiye fesilandin. Fagin got, her wiha tu çi bixwazî dê bike, qet meraqa nexwe bîl. Te dît heger tu yê baş çavtirsandî bikî birako? Skes jî got, te got çavtirsandî? Em dest pê bikin, em dizanin em ê çawa wî çavtirsandî bikin. Fagin jî got, ez li ser van tiştan gişan fikirîm. Oliver divê xwe ji me hez bike. Divê têke serê xwe ku ew jî dize, ji me ye û heya sax be, ew ê yê me be. Skes got, tu çima ew qasî serê xwe pê diêşînî? Her rojê bi sedan zarok li kuçew kolanan radikevin. Tu ji wan kî janî bixwazî dikarî bînî? Fagin got, yek ji wan jî bi kêrî karê me nayê. Dizî ji wan difûre. Lê rûyê vî zarokî ne wisa ye. Wekî din jî, wexta dîsa bireve, dê nikaribe xwe bi tûmî ji me qut bike. Loma divê yekî ji me be, bi me re bişoxile. Nancy got, ev kar dê kengî bêkirin? Skes got, sibehêna du sibe, bişev. Fagin got, baş e, wê şevê dê heyvtûne be. Adina rojê, êvarî Nancy ji bo ku Oliver bîne çû mala Fagin. 11. Oliver û skes. Serê sibehê, gava Oliver şiyar bibû û çav li cotek solên nû yên li kêleka ciyê xwe ketibû heyrî mabû. Pêşat jî bibû. Lê qasek şûn de, wexta Fagin jê re got, ew ê wê şeva hatiye diyarkirin wî bibin cem bîl skes, kêfa wî diber wî de ma. Bi dengekî bi fikar pirsî, ez benî ji bo mayînê? Na ruhê min na. Em naxwazin tu ji dest me biçî. Netirse. Tu ê cardin werî ba me. Oliver got, ez ji bo çi diçim? Fagin got, bisekine. Bila bîl ji te re bibêje. Zilamê extiyar heya bû êvar û xwe ji bo çûnê amade kir jî pir bêdeng bû. Ji Oliver re got, tu dikarî mûmekê vêxî. Heya ew werin te bibin ji te revê pirtûkê bixwîne. Oliver hay ji xwe hebe. Bîl skes zilamekî çors e û wexta hêr zibe tu dibêjî qey agir di çavê wî de ye. Ji te re got çi bike, nebêje na. Şevxweş. Oliver dest bi xwendinê kir. Di pirtûkê de behsa cînayetan, dizan û cesedan dihatkirin. Çîrokên tê de ew qasî bira û ew qasî tirsnak bûn ku te got qey ropel sor bûne bixwînê. Oliver ji tirsa devê pirtûkê girt û çeng kir. Çok vedan ji bo parastinê dua kirin. Piştre ji nişkan ve hengameyek bihîst. Ev Nancy bû. Wexta Nancyê dît ku Oliver dua dike, mit bûbû. Keçikê bi destan ser çavê xwe girt. Oliver qîriya. Nancy, çi bû? Nancyê got, tiş nebû. Tu hazirî canê min. Em ê bi hev re biçin babîl. Bêdeng be. Ana, dê zirar bigê min û te tev de. Deka destê xwe. Divê em hinekî bilezînin. Wexta Nancyê ket hundir, skes got. Te ewanî ha? Neasî kirine wiha. Nancyê got, her wekî mêşinê.
سکس گوت اف باش بو هلا وره ور از نکیب تره باخوم سکس کاسکت اولیور سران درخست چند کر قرزیه که پشت راهش دمانچه آل سر ماسه و گوت کا ببیجه تو تزانی اف چیه اولیور گوت بلی از بنی سکس دمانچه به بالداری داگرد وقتا کاری خو قداند گوت نها دمانچه تجیه اولیور گوت بلی دبینم از بنی دز دمانچه سپارت اولیور و گوت باشه هکه تشتین کو اشتره ببیجم توش کسی که دن را ببیجی از دربا کشتن التا بخم تسح کر ورن بری کارم شیوا خو بخون نانسیه شیو چکر تی درخستن کو اولیور ناخوازه بخواه پشتی شیوه سکس خو آوه سرنوینان و جنانسیه خوز کو وی ده ساعت 5 ده شیار بکه نانسیه چو بر آرگونه وسا بی دنگ و بی لوو بی تفگر سکنی اولیور جی وقت دو دریش خو العرده دریش کر پشت دخوره چو وقتا شیار ببو هی تاری باش نکتبو عرده هی جی مومک و کتبو لدر و باران دباریا و عزمان رش ببون به عوران هاتبو نخوماندن سکس ساعت بویا 5:30 بلزینن آنا هونه نکار بن تاشته بخون جخوا ام تیرا خو درنگ مانه قاسک شونده اولیور حاضر بو سکس جنانس یره گوت بخاطره ته و او اولیور خو بردان کولانه لدر و ویزینیا بایی بو وکی دوی مشکه خلا بارانه بو و شوی حیا سبحی بینا بر باریا بو پاجین مالان همویان گرتی بون و کوچه وکی والا بون سکس و کرک زوزوکا دناو باجره درباس بون وقتا گهانسری رین گندان شوق رونی دابو پشتی نیورو هاتبون باجارو که کی بچوک کتن خانه که کون سکس لبر کوچکا مطباق رونشت خوارن خواست پشتی خوارنه وقتا وی دو کلپاند قلونا خواه اولیور جی جوستانه دخوره چوبو وقتا اولیور شیار بو دنیا باش تاری بو گوا سکس او نقرچاند رابو سرخواه ریوتیا خو دوم کرن شبکه پر سار بو خبردان جوان چینه دبو حیال نیزی خواه چاو باجاروکه کی کتن لناو عردان مشیان هاتبون سر پرکه سکس جنشکان و زیوری جشفره درکت دا کت قراغا آوال جیر اولیور جاردن وکی کشترسان جسر شیخو و بچه ده دل خود گوت آف جبو کشتن ازانی مور ویکی لیه دید کو لبر مالک سکنینه مالک کون آخراب بو تو روناهی خویانه دبون سکس دری وکر کتن هندر چاوا کتن هندر یکی بدنگ یکی بلند گوت مرحبا سکس گوت قلبالغیه نکه توبی رونی بکه زلامه کفش بو کود دستی ویده مومکه که بو پرسوری کی بو گیزمه این مزن ده نگان دبون و گستیل نمزن ده تلین وین قلیری دبون توبی گوت بیل بدیتنا تا پر کیف خوش بوم اف او زاروکه سکس گوت جوان کرکین فاگن یک جه توبی لو اولیور نریو گوت چه زاروکه کی بدنگ ده پر بکیری بریکن خانمین اختیار به سکس گوت هاده توبی کاجمرا تشتکی خوارنو و خوارنه بینه ل اولیور نری او گوت کرکو لکلکا ارگونه رونه ای شفجی توی بمره در کوی در و امی پر دور نچن اولیور هما وسا به بدنگی لسکس نری به هر دو دستین خواه به سری خواه گرت بو نزانی بول کویه چه ده قومه هما وسا رونشت بو جخینی گپک نان تشتک نخواره بو هر دو زلامان جبو بیسکه که سری خواه دانی بون اولیور جی رازا بو و دخونا خوده رین تاری عرد هن صحنین جوی روژه لی قومی بو دیتو بون وقتک شون ده توبی جی خواه پنگزی قیریا و گوت ساعت یکو نیوه دمانچه حاضر انگلو ایجار مفته ما تشتک جبیر نکره نوسا سکس گوت هر تش لوره نا امیر راز دنا باجاروک توبی بدستین دنه اولیور بگره وایم دچن 12 سردانیا چرسی هر دو دزان اولیور کرن نافبرا خواه او دان ری در و پر تاری بو او سار بو پر در باس کرن بروان رونهیان و مشیان کو بره چاب وان کتبون سکس کر پستینی ام راست بمشن و شوه نممکنه کو بما بحثه زوزوکا دناف باجارو کره در باس بون پشتی بقاسی 9 کیلومتری مشیان لبر مالک سکنین کو 4 هاوردورن و دیوار بون توبی هما زوزوکا راپلیکی دیویر گوت
پشتی من زارۆک کشه. هادی ڕاهی ژەوی ئەزێ پێ بگرم. هین ئۆلیڤر دەردۆرە خۆ سەحنێ کردبوو هەما سکەس bi çepilê wî girtibûn ew rakiribû. Di nav sê çar saniyan de Toby û Oliver li ser repinên wî aliyê dîwêr xwe dirêj kiribûn. Skes ew şopandin. Ber bi malê ve meşiyan. Niha Oliver di nav tirsekê wisa de bû ku hindik mabû aqil bavêje. Wî plansaziya wan a ketina wê malê fam kir. Belkî ji bo diziyê, heta belkî jî ji bo kuştinê. Kir qîrînî û li ser çokan ket erdê. Skes bi hêrs hema demançeya xwe ji ber xwe derxist û got: Rabe ser xwe, rabe! Eger na, ez ê berdim textikê enîya te. Oliver naliye û got: Min berdin ez biçim, min berdin. Ez birevim û nav erdan bimirim. Sos ez ê nêzî Londrayê jî nebim, tu car û tu wextan. Ji kerema xwe, ez têm dexlê we. Bila dilê we bi min bişewite. Diziyê bi min nedin kirin. Skes demançe da serê Oliver. Lê Toby demançe ji destan derxist û bi destê xwe devê kurik kirt. Bi pistînî got: Huş bin, li vir neteqîne. Ger gotinek din jî jê çê bibe, ez ê li seran bidim. Dê wekî vê deng jê derneyê. Lê dê her wekî wê bikêr bê. Toby û Skes, Oliver birin pişt malê. Li wir paceyeke biçûk hebû ku Skes ew vekiribû. Pace pir biçûk bû. Lê zarokekî wekî Oliver dikarîbû tê re biçe. Skes lambeyek ji bêrîka xwe derxist, vê xist û ji Oliver re got: Niha guh bide min. Ez ê te divê paceyê re berdim hundir. Rahê jevê roniyê, di nêrdewana re hilkişe, dêwana biçûk re biçe berderî. Derî veke û me têxe hundir. Toby li bin paceyê ji bo pişta xwe bike derence bi destên xwe bi çogên xwe girt. Ma û sekinî. Skes çû ser pişta wî û Oliver bilind kir. Pêşî nigên wî di paceyê re xistin hundir. Got: Rahê jevê lambeyê, tu nêrdewanan dibînî? Oliver wekî miriyan bû. Bi pistînî got: Belê. Skes derî rê wî da û got: Eger tu derî venekî, ez ê te bikim derbek, dehere. Oliver biryara xwe dabû. Wê xwe çeng bikira. Di hêwanê re biçiya qata jor û malbat şiyar bikira. Bi vê fikrê re gavek xwe avêt pêş. Skes bi dengekî bilind got: Vegere, vegere, vegere! Oliver ji ber vê qajwaja Skes tirsiya û lembeş destan ket. Roniyek pê ket. Oliver li ser pêlikan çav du zilaman ket. Xêrînek din. Qelebalixiyeke mezin. Roniyek ji nişkan ve vê ket û temirî û dûman. Oliver li ser piştê ket erdê. Der bixwaribû. Berî ku dixwan bela bibe Skes, Oliver zeft kir. Demançeya xwe li zilamên ku direviyan teqand. Zuzuka Oliver kişand. Di paceyê re derxist derve. Skes got: Toby, saxoyekî bide min. Berdan wî, zû bike. Xwîn pir jê dare. Duêna vê de dengê zingilekî hat. Zilam dixîriyan. Oliver his kir ku bi lestê kişandin. Piştre hesteke wekî cemedê xwe li dilê wî lefand. Êdî ne tiştek didît, ne jî dibihîst. Skes Oliver twîst zanî ser çoka xwe. Piştre bi dengekî bilind bang Toby kir. Were vir, aliyê min bike, ecele! Toby ji aliyê erd ve hêdî hêdî dihat. Skes demançeya xwe ji bêrîka xwe derxist û got: Ez te re dibêjim ecele bike. Duêna vê de Skes teqereqek bîst. Zilam bi dîwarê baxçe ve radpelikîn. Xwe çeng dikirin nav erd. Kûçikên wan jî bi wan re bûn. Toby got: Li pê me ne, mirina me hat. Wî zarokî bavê jo bireve. Toby zuzuka ji ber çavan wenda bûbû. Skes jî hema saqoyeka vê ser Oliver û bûyû aliyê dinê erd ve reviya. Ji ber çavan wenda bû. Du zilamên ku suxrekarên mala mezin bûn, bi bazan hatin nav erd. Derdor sehkirin. Yekî ji wan got: Ez wan nabînim. Ez dibêjim em vegerin malê. Zilamê din ku ser çavî û spî boz bû got: Belê birêzgiles? Zilamê ewil got: Brîtles, tu ditirsî? Lê ya rast, yê wî hîn bêtir reng lê nemabû. Zilamê bi navê Brîtles got: Em her du jî ditirsin. Lê ev tiştekî pir asayî ye. Birêzgiles got: Lê min ew di zeft bikira, bêşik û guman min ê ew bikuşta. Her du zilaman xwe di ber hev re rakirin. Di nav erdan re vegeriyan malê. Wexta şeveqê dabû, dinya sartir bûbû. Wekî devê meşkê xulxula baranê bû. Hê jî Oliver li ser wê erda sar û şil bû. Ne xwe tev dida, ne jî tiştek dibîst. Sêzde.
Oliver cardin bi xelasê dikeve. Asoxî Oliver bi nalîn bi serê xwe vehat. Milêwiyê çepê ku di nav xwînê dema bû pê ve şeqitî bû. Nikarîbû tev bidaya. Wisa jar û qelsketibû ku bi zorê xwe rast kir û rûnişt. Ji êşê qîriya. Çendî xwast ku rabe ser xwe jî nikarîbû. Bi ser piştê ve cardin ket erdê. Oliver baş dizanîbû ku wisa li erdê bimîne dê bimire. Axirê rabû ser xwe û dest bi meşê kir. Gavên wî her wekî yên zilamekî pir serxweş bûn. Nizanîbû dê bi ku ve biçe. Hîn jî xulxula baranê bû. Bi meşê çû heya ser rêyekê û li kêleka rê malek dît. Xwe bi xwe got. Belkî dilê mirovên vê malê bi min bişewite. Neşewite jî qet nebe mirinalba mirovan ji mirinal li nav erdan çêtir e. Wexta nêzî malê bû, wisa lê hat ku berê jî ev derdîtiye. Gelo li ku çi wextî dîtibû? Hîn wisa hat bîra wî. Ev dîwarê bexçe. Du bi şev vedabûn. û ji du dizan xwestibû ku dilê wan pê bişewite. Ev mal, mala ku sikes û tobî dixwestin tê kevin bi xwe bû. Wexta Oliver li ser van tiştan hûr bibû, êşa dilê xwe ji bîr kiribû. Niha tenê li ser tiştekî hûr dibû. Rev. Te got rev? Hîn nikare li ser pêyan bisekine. Îca rev. Çare tune bû. Bireve jî dê bi ku ve bireve. Deriya baxçe dav da. Vekir. Hêdî hêdî meşiya. Êşê zor dabû wî. Di pêlikan re hilkişiya. Li derî xist. Piş re ji tirsê û êşê wekî miriyan got terp û ket erdê. Di vê navê de Brêzgiles, Britles û soxrekarên dinên wê mala mezin li mutbaxê çaya xwe ya serê sibeyê ve dixwarin. Brêzgiles ji soxrekaran re çêla tiştên du bi şev qewimî bûn dikir. Dixwast nîşanî wan bide ku çi qasî wêrek e. Digot, saet li texma du nîvan bû. Şiyar bûbûm û ji min tirê teqerek hatibû guhê min. Min xwe bi xwe got, herhal min xew dîtiye. Pişe cardin ew teqerek hat guhê min. Aşpêş pirsî, teqerekek çawa bû? Brêzgiles got, teqerekek wekî ku tiştek tê davdan. Te digot qeyek deriyan yan jî paceyê ve dike. Wê kêliye rabûm, li ser nivînên xwe rûniştibûm û min guh lê dikir. Soxrekaran got, wa! Brêzgiles dewam kir. Piş re ji nav nivînan rabûm, min rahîj demançeyekê û hema hêdîka çûm odaya Britles. Britles bi dengekî nizim got, her wisa bû. Brêzgiles lê çûbû. Min got, Britles tu dibêjî qey ecela me hat, lê netirse. Aşpêş pirsî, ditirsiya? Brêzgiles got, te digot qey damarên wî sekinîne. Aşpêş got, ez bûma minê di cih de ruh bida. Britles got, ma tu jinî law? Brêzgiles got, Britles mavdar e. Tiştên wisa karên jinanin. Lê em bi mêranî çûn. Me rahîş lambeyekê û em da ketin qata jêr. Ji nişkan ve dengê teqerekekî hat. Aşpêş bi tirs qîriya. Ev çi teqerek bû? Brêzgiles got, dengê derî hat. Yek ji we biçe derî veke. Kesî ji wan jî di eynê xwe re dernexist. Brêzgiles got, serê vê sibehê û dengê derî, qet ne bixêr e. Britles ka derî veke. Em ê giş li ba te bin. Gişan kûçik da pêşiya xwe, hêdîka ber bi derî ve meşiyan. Britles derî vekir. Tişta çav pêketin ji Oliver twîstê reben pê ve ne tu tiş bû ku li ser nêrdiwanê pem bûbû. Brêzgiles kire barewar. Zarokek! Bi mil û nikekî Oliver girt û ew kişand hêwanê. Brêzgiles bang liyên qata jor kir. Havaye! Ji dizan yek jê li vir e. Va li vir e. Hürme min berdabû wî. Britles jî bi lembeyê girtibû. Li jora nêrdewanê dengekî şêrîn ên xanimeke ciwan hat bîstin. Giles! Giles got, ez benî li virim. Netirse ez benî. Ji dizan yek jê li vir e. Min ew zeft kiriye. Xanima ciwan got, bêdeng be. Tu yê wekî dizan meta min bitirsînî. Qey rebeno birîndar bûye. Brêzgiles bi hêla got, birîneke xedar ez benî. Britles jî got, ji birîna wî xuya ye li ber mirinê heye. Ez benî, dixwazî da kevejêr lê binere. Xanima ciwan got, min ji we re got, bêdeng bin. Ma hûn nikarin deqayekê hûş bin. Bisekinin. Ez ê ji meta xwe bipirsim. Çû hundir. Qasek şûn dihat û got, vî dizî bibin odaya Brêzgiles. Bila Britles jî bi hespê biçe bajêr gazî doktorekî bike. Brêzgiles ji ber ku wekî ku bera çûkekî bide bera dizan dabû bi serbilindî pirsî. Ez benî,
ما توی نیل دز ننری وره لی بنره دنیا خرانابه خانما جوان گوت ننها ربنکو گلاس باش لی مقاتبن خانمه پشتا خود دابوان گلاس جی به بالداری اولیور برجور او دیاخوه 14 هلینه کنو لعوده که خوشک و راحت دو خانم لدور ماسه که کو تاشته که خوش لسرات بو حاضر کنن رونشته بون برز گلاس جی کنجین رشله جماسه یا لکهله که سرویس ذکر ji xaniman yek jî ixtiyar bû. Adin hîn hevdehê xwe jî temam nekiribû. Bi çavên xwe yên şîn û bi kenê xwe şêrîn keçeke pir xweşik bû. Navê wê Ro Smail bû. Jina ixtiyar jî metawê bi xwe bû. Xanima ixtiyar pirsî. Saeta Brîtles qediya ku çûyene wisa? Brêzgiles li saeta xwe ya zîv nerî û got. Ez benî saet û 20 deqeyê wî qediya ye. Xanima ixtiyar got, ev zilam tim wisa giran e. Brêzgiles got, ez benî, ev zarok ji berê de wisa giran e. Brîtles zêdetirî 30 salin li vê malê dişoxile. Lê hê jî jê re digotin zarok. Di vê navê de wesayîtek li ber deriyê baxçe sekinî. Zilamekî xurtê qelew hema xwe ji wesayîtê çend kir. Bi bazdan ket hundir. Wisa bazida ku hindik mabû li Brêzgiles û maseyê taştê bikeve wê biqelibîne. Wexta zilamê xurtê qelew bi destê her du xaniman digirt, di ber re jî digot. Min di heyata xwe de tiştekî wisa nebîstiye. Maîl xanima Delal, nexwe tu jî Roz xanim. Şev nîvê şevê. Min di heyata xwe de tiştekî wisa nebîstiye. Nahûştirsan mirine. Roz got, em başin Doktor Losbern, lê li jor rebenekê ye. Meta min dixwaze tu lê binerî. Doktor Losbern got, Brîtles ji min re behs kir. Giles te berdawî. Kalkû ye? Karê min bidin. Maîlî xanim, wexta bêm jêr, ez ê cardim bêm cem te. Doktor dadû Brêzgiles, hilkişiya qata jor. Wextek dirêj li odeya Brêzgiles ma. Wexteke wisa dirêj ku ne wî ne jî her du xaniman texmîn dikir. Dê ew qasî dirêj bajo. Doktor zêdetirî saetekê di odeyê de ma. Çûbûn ji wesayîtê çenteyê doktoranî bûn. Zingila deriyê odeya razanê bê navber lê diket û suxrekar bi bazdan geh dadketin jêr, geh diçûn jor. Asoxî doktor hat cem her du xaniman û got, Maîlî xanim, zarokekî pir ecêb e. Xanima ixtiyar got, hêvîdarim rewşa diz ne pir xedar e. Doktor got, bawer nakim xedar be. We ew diz qet dîtiye? Na. We di derbarê wî de jî tiştek nebîstiye? Na. Brêzgiles got, ez benî berî doktor bên min jî behsa vê dikir. Aras Brêzgiles fedî dikir ku bibêje ji dizan tenê berdaya wî zarokê biçûk. Maîlî xanim got, Roseyê xwe zilên bibîne, lê min nehîşt. Doktor got, tiştekî meriv jê bitirse tune ye. Niha baş e, dixewde ye. û naxwazim berî ku ez biçim wî bibînin. Maîlî xanim got, heke gengaz be. Doktor li pêşî, ew jî li du hilkişiyan qata jor. Wexta doktor derî vekir got, îcar niha bibêjin. Di dereqî wî de hûn çi difikirin? Rûnivîn dan alî. Li wir, li şûna ku jiwantirê wê çav li zilamekî bikevin, zarokek li ser piştê dirêj kiribû. Ji ber êş û azarên xwe ji hal ketibû. Ketibû xeweke giran. Milê wî yê çepê, çeperastkî li ser sînga wî bû. Serê wî li ser milê wî yê din, nîvî di nav porê wî yê dirêj de wenda bibû. Wisa radiza. Gişan wisa bi bêdengî lê dinerî. Bi piştre xanima ciwan xwe bi ser de xwar kir. Porê wî yê ku ser çavî û nixwe mandibû da alî. Wexta ku xanima ciwan wisa dikir, hêsirên wê diniqutîn ser çavê zarok. Oliver xwe tev da û dixew de beşişî. Xanima ixtiyar got, ev çi ye? Ev zarok û diz be. Na, nabe. Doktor da ber. Ma kî dikare wisa bibêje? Tiştên xirab pir îcaran li maleke xweş dimînin. Xirabî jî wekî mirinê. Çawa ku di ixtiyaran de heye, di ciwanan de jî heye. Roz got, îcar di emrekî wisa biçûk te. Hela lê binere. Çi qas biçûk e? Belkî jî bi hesrete hezkirina dê be û rûyê maleke rehet nedîtibe. Ax metê, meta minî Delal, bila dilê te pê bişewte. Nehêle ku vî zarokê nexweş bibin girtîgehê. Wexta xanima ixtiyar keça ciwan da ber sînga xwe, di ber re digot, keça min xweşik û Delal. Ma tu bawer dikî ku ez ê bêhêlim zirar bigêje wî.
دنیز ده قولی من تمام دبه بقاسی کو گناه من بهنان ته بلای خدای من جی بمن بی ساعتان دا دو هف اولیور هین جی دخوکه گرانده بو وقتا کو دکتر لوسبرن جهر دو جنان را گوتو بو اولیور شیار بویه و دکاره بوان را باخوه بو ایوار دو دریجا خوین اولیور چروکا خواه جسری حیا بنیه جوان را گوت جه ایشان و برچینان تم دسکنی بینا خود دا گهداری کرنا لدنگی زاروکی کی نخوش خرابین هاتو بون سران و تشتین عجیب و سیر این مروان آلی بون سران پر اشبار بو لیکسین کو آلیو بکرا و قنجیل بکرا جی هبون اولیور پر دلخوش بو ایدی دکاری بو برحتی بمره اولیور دو وقت که کرتهین باشتر بو و بقاسی کو کاربه جبو قنجی و باشیا هر دو خانمان مالاوایی بکه بهز و طاقت بو روژه کش رو سیره گوت آخ از بنی اگر کارک زسته من بهتا ازش بو دلخوشیه جسبه حیا ایواری بخبتیاما رو سیجی گوت دنیز دمه بچنگوند متا من دخوازه تو جی بمره وری تو النا بخچه آلیمه بکی لگوند روژه وان خوش و گش در باز بون اف جبو اولیور جیانه کنو بو بمیلی خانم و رو زیاره درد کت مشه وقتا باسا پرتوکان دکرن گهلوان دکر جارنان جی وقتا روزه بدنگ پرتوک دخواندن او جیل جمان رو دنشت گهله دکر ایواران وقتا روزه لپیانوی دخست و بوی دنگی خوی نرمک دسترا پر حز دکر گهله بکه جبو کارین باغچه آلیوان دکر لدرسا خوشی دخبتی ایم دا چوکین مایلی خانمه هن سباهان زور رادبو جبو دین سر ماسه تاشته دو چوک کلیک برهف دکرن سه مهدر باز بون مهین مش شادی و بختواری براستی جی اولیور دلخوش بو خانمین لی دنرین خانمین پر قنج بون و اولیور جبندکا دل جوان حز دکر 15 بویرکه بغمام بهار بلزو بز درباس بو هاوین هاتبو لگند بون هر دو چو اولیور بهز و قاوت دبو هر روز هین بهتر باش دبو و هین بهتر دبو زاروکه کی دلشاو بختوار دشوکه خوش ده اولیور و هر دو خانم و جاریج هر وقتی درشتر به دست مشکی کربون پشتی گرماهی آناوا روژه دنیا هینک بو و تاوهی وکه گشه بو وقتا وگریان هاتن ماله روزه بره خدا پیانویا خواه هینو دست پی کربو لیجنشکان و تلینو رجفین رویوه سپی بوز بو مایلی خانم قیریا روز کچامنی دلال چه بو؟ چه بتهات؟ روز گوت مته تشتک به من نهات از باشم هنکی وستیام او هو از زین ها راکوم حیا سبهه از راحت ببم سبهه روشا روسه خرابتر بو کفش بو کو بنخوشیه که گران کتیه مایلی خانم پر لبردکت گوت اولیور بلز دویم گازی دکتر لوس برم بکن من نامه یک جاره نویساند تاوله دوی نامه بگیه خانه که باجاروکی هری نیس و مروف لناو اردان بخه بقاسی 6 کیلومتریان دوره لورجی و یک بحسبه نامه بگینه چرد سی ما توی نکاری به نامه ببی حیا خانه اولیور رایش نامه و تاوله به بازدان خلناو اردان خست ند سکنی به ناوبر حیا باجاروک بازدا وقتا گیش باجاروک سکنی چاوه خوال خانه گراند چاوا چاو بخانه کت باوی کی نامه کجبو دکتر لوس بن هاتبو نویساندن شانز 4 سیره وقتاش خانه دردکت هندک مابو لزلام کی ساقورش و قامدرج بقلبیا زلام زوق لاولیور نری و گوت وی تلوی مزاوری اولیور گوت لمن ببوره از بنی دوی زوزو کبو چوما ماله لو ما بتنه حسیام زلام بوان چاوین خوین رش این گرس لاولیور نری و گوت بمرادو کالب نره مدهات بیرا که دجدار بسا خواه را به و درکوه پیشیا من اولیور کج آورین ویزلامی ترسیا گوت ببوره هیوی دارم درکتنه اشیا به زلام بحیل گوت جارته ده به خودش تره نهیله چی کاری تلوان دران هیه زلام وکی کودیل اولیور بخه بسر ده چو پشت جنشکان و گوت ترپ کت عرده اولیور بیس که کل ویزلامی نری و جبو آلی کاریه به بازدان چو خانه هن جهاتن او زلامی غریب را کرن برن هندر دوی ناوی ده اولیور جی جبو کوی وقتا خویا درباز بوی صافی بکه حتی هسته ده بو زوکا دست به بازدانه کر پر دسر نچو اولیور وی بویا را عجیب جبیر کر چمکی وقتا گیاشت بو ماله روشا روس مایلیه خرابتر بو
her kesî digot wê bimre. Wê şevê derengê şevê Doktor Losbern hatibû. Rasterast çûbû odeya Roseyê. Maylî xanim û Oliver li derve bûn. Piştî demekê doktor ji odeyê derket û got: Zimanê mirov nagere bibêje. Wexta daxivî berê xwe da aliyê din. Doktor dewam kir. Hîn pir ciwan e. Herkes jê hez dike. Li hêviyeke wisa pir jê tune ye. Rojan da du hev. Deng û his ji malê derne diket. Her kesî dikir pistepist. Carnan jêla deriyê baxçe ve we cihên bi mera xuya dibûn. Jin û zarok bi çav nebêhêsir bi dûr diketin. Oliver çûbû dêra biçûk. Wisa bi bêdengî giriya bû û ji bo Roseyê dua kiribûn. Wexta vegeriya bû hatibû malê, Maylî xanim bi tena serê xwe li odeya xwe rûniştibû. Dilê Oliver değişiya. Dizanîbû ku Maylî xanim tim li ber serê Roseyê bû. Lê niha çima ji wir bi dûr ketibû gelo. Oliver hîn bû ku Ros ketiye xeweke giran. An dêşiyar bibe û baş bibe, an jî dêşiyar nebe û bimre. Maylî xanim û Oliver ditirsiyan baxivin. Li guhê wan li wir bû û bi saetan li wir rûniştin. Axirê Doktor Losbern ket hundir. Jinika ixtiyar bi dengekî bilind got: Ros çawa ye? Bibêje, zû bibêje. Ez ê debar bikim, ji kerema xwe bibêje. Ez di bextê te de. Doktor got: Divê hûn aram bin. Ez benî ji kerema xwe aram bin. Ez di bextê te de me bibêje. Qeykê çamina delal miriye. Qeydê bimre. Doktor bi dilovanî got: Na, hêvî dikim ew ê nemre. Dehîn pir bijî û me dilxweş bike. Jinika ixtiyar çokên xwe vedan dua kirin. Ev dilxweşî û bexteweriyeke wisa bû ku mirov hew bixwekaribû. Oliver ne digiriya, ne dikeniya, ne jî dikarîbû li cê xwe bisekine. Çû derket derve. Kulîlkên xweşik berhev kirin. Ji bo deyna odeya Roseyê. Her du çû Rosê baştir dibû. Lê demeke dirêj ji odeya xwe derneket. Ji bo bihêz û qawet bibe. Êdî êvarî derne diketin, ne dimeşiyan. Oliver jî piraniya wextê xwe li odeya xwe derbas dikir. Li dersên xwe hûr dibû. Êvareke germa havînê, Oliver dîsa li pirtûkên xwe hûr bibû. Piştî xwendineke dûr û dirêj ji hal ketibû û di xewre çûbû. Ji nişkan ve dedgot qey odeya wî ji ber çava çûye û cardin li mala fagine. Waye ew ixtiyarê dirinde li quncikê rûniştiye. Oliver rê li zilamê li keleka xwe yê rûyê wîlaliyê din dida û dikire pistepist. Oliver jê wê fagin dibêje: Ha ev zarok, baş dizanim, were vir. Her wiha jê wê zilam jî dibêje: Ev zarok? Ma çawa nas nakim? Di nav qefleyek xeyaletan de be jî ez ê wî dîsa nas bikim. Di darbesê de be 15-20 metreyê dibin axê de be û li ser axê îşaretek jî tune be, cardin min ê pê derxisa kalkûye. Zilam wisa bi hêrs û nefret gotibû. Oliver ji tirsan ji ciyê xwe pengizî. Bi ser hemdê xwe vehat. Xwedêyo, ev çi bû? Xwîna di damarên wî de êrişê dilê wî kiribû. Belengazo nikarîbû baxive, ne jî hêsê de mabû. Aha, wa li vir e, di pacê de ye. Tam li ber pozî wî ye. Hema destê xwe dirêj bike. Dê bigihê, ew xasî nêzik. Ew zilamê ji tirsa wî reng lê nemabû. Ew zilamê ku li ber xanê leqayî wî hatibû. Bixwe ye. Ev hemû ji nişkan ve qewimî bûn. Her du zilam bi hev re ji holê wan dabûbûn. Lê wan Oliver jî ew dîtibûn. û awrên her du zilaman dedgot qey li ser kevir hatine qewartin û ji wexta ku çêbûye li ber çavên wî hatiye çikandin. Wisa li bîra wî aliqîbû. Oliver geliyekê bêyî ku xwe tev bide ma û sekinî. Piştre ji paceyê xwe çend kir baxçe û heyatê de hebû qîriya. Hewarê! Suxrekar bi bazan hatin. Oliver tenê dikarî bibêje: Fagin! Birêz gilês rahî çoyekî mezûn û got: Te çi dît? Zilamek! Bi kî jan alî veçû? Oliver bi qîrîn: Bi vî alî de. Birêz gilês baz da. Birêt jî da dû. Oliver jî bi bazdan da dû her duyan. Doktor Losbern jî ku ji xwe re derketibû derve û dimeşiya tev li vê neçîrê bûbû. Lê nebû tiştek. Li tu derê leqayê her du zilama nehatin. Axirê Doktor Losbern got: Oliver, ez dibêjim te xewn dîtiye. Oliver got: Na ez benî, bawer bikin, na. Min faginê ixtiyar dît. Bawer bikin. Min her du bi hev re çawa niha we dibînim her wisa min dît. Doktor Losbern got: Zilamê din kî bû?
او zilam bû ku min behsa wî kiribû. Te dît li xanê bi ser min de hatibû. Çavên me li hev man aliqî, min ew baş nas kir, bê şik û bê guman. Doktor Losbern got, ev tiştekî pir ecêb e. Dîsa li her du zilaman geriyan. Lê tiştek bi dest nexistin. Adina rojê birêz Giles çû li xanên ku nizanim çi qasî dûrin, geriya, pirsa her du xerîban kir. Lê kesî ji jê re tiştek negot. Dotira rojê Oliver û Doktor Losbern bi hev re çûn bajarok. Lê tiştek bi dest wan jî neket. û ev serdana ecêb wekî bûyereke bi xumam ma. 16. Birêz Bumble û Biyanî. Li mala hejaran ku Oliver lê çêw bûbû, birêz Bumble li tenişta argunê rûniştibû. Hem çaya xwe vedixwar, hem rojname dixwend. Di wê navê de zilamek hat cemwî. Ev zilamekî qamdirêj, saqoreş û esmer bû. Ev zilamê ku Oliver li xanê çavlê ketibû û tevî fagin hatibû ber pacêya wî bixwebû. Biyanî got, ez bêjim qey ez te naz dikim. Tu karmendekî mala hejaranî ne wisa? Birêz Bumble hêdîka û bi dengekî ji xwe bawer got. Niha ez serokê mala hejaranim. Serokê mala hejaran xorto. Biyanî got, ji kerema xwe guh bide min. Dixwazim tu tiştekî ji min re bibêjî. Naxwazim bêpere bibêjî. Niha rahêjevan. Wexta zilam daxivî, du zêr danîn ser maseyê. Bumble rahîj zêran, xiz bêrîka xwe. Birêz Bumble, tu dibêjî qey hat bîra min. 12 sal berê, zivistanê. Birêz Bumble got, ev wextekî pir berê ye. Biyanî got, wê zivistanê li mala we, mala hejaran tiştek qewimî bû. Kurikek çêw bûbû. Birêz Bumble, li mala me, mala hejaran, gelek kur çêbûne. Biyanî got, ez behsa yekî ji wan dikim. Kurekî rûziravik bû. Li ber destê darbesvan dişoxilî. Piş re reviya û çû. Birêz Bumble got, wî, tu behsa Oliver dikî, tu wîstê biçûk. Çawa nehê bîra min? Bi rastî ji ew zarokekî xirab. Biyanî got, ez ji bo vê nehatime. Xwezî wî darbesa xwe çê bikira û cendekê xwe bixistayê. Tişta dixwazim hîn bibim jineke. Jina ixtiyar a li ber dêya Oliver. Ew li ku ye? Birêz Bumble got, ew, parmir. Biyanî hema wisa bi bêdengî li birêz Bumble nêrî. Wisa çend deqeyan ma sekinî. Te got qey ketiye nav xeyalan. Bi piş re ji bo biçe rabû ser xwe. Birêz Bumble got, raweste. Wexta ew jina ixtiyar mir. Li cem wê hevalek wê hebû. Ji mala hejaran jinek ixtiyar. Ew hîn sax e. Belkî karibe aliyê te bike. Biyanî got, ez ê li ku bibînim? Birêz Bumble got, tu encax bi saya min dikarî wê bibînî. Kengî? Sibehê. Biyanî rahîj kaxezekê navnîşana xwe lê kir û got, êvarê di saet nihan de wê bi dizîka bînin vê navnîşanê ba min. Zilam wisa got û ji odeyê derket. Birêz Bumble li kaxezê nerî û dît ku tu navlê tunê ye. Rabû bi bazdan da du zilêm. Wexta Bumble gihîşt wî û bi milan girt, zilam ji nişkan ve li du xwe zîvirî û bi barînî got, tu çi dixwazî? Çima didî dû min? Êdin kaxez rê wî da û got, ji bo tiştekî. Ez ê bi kîja navîl te bigerim? Zilam got, Monks. û zûzuka meşiya û çû. Êvareke germa hevînê bû. Birêz Bumble berê xwe da qerexa çem. Çû li ciyekî kes lê rûnanê. Jinekê ixtiyar pê rebû. Li qeraxa çem di nav xirbeyan de çend mal hebûn. Birêz Bumble lambeya di dest xwe de da ser kaxezê û got, navnîşan divê li van deran li cihekî be. Hîn wisa ji maleke vala ya li kêleka wan dengek hat û got, silav, her du jî werin hundir. Ketin hundir. Zilamê saqoreş li du wan derî girt. Zilam got, niha. Berê xwe da jinekê ixtiyar û lê zêde kir. Bi qasî birêz Bumble dibêje, şeva ku jina ixtiyar miriye, tu li bawê bûyî. Ez bawerim wê jinê ji te re tiştek gotiye, ne wisa? Jina ixtiyar got, tiştekî li derbarê dêya Oliver tu wîste. Belê, rast e. Çi got? Bumble got, qîmeta vê ji bo te çi ye? Monks got, dibe ku bê qîmet be, an jî dibe ku bî zêrî bike.
ام پیشی گهداری بکن. برز بامبل گوت هلا تو 5 زیره دنجی لیزیده بکه 25 زیران بده من. از حقی جنه اختیار بدم. پیشید وی تو 25 زیران بدی. جنک ده بدور را باخوه. نه نها. مونگس قیریا و گوت ده گو 25 زیر؟ بله عینی وسا نتشتکی پره. مونگس دیسا قیریا. بلکی بکری تشتکی جنه؟ جبو سرکه بچوچک نپره ها؟ سرکه 12 سال بره بلکی جی زده تر اف پره. برز بامبل گوت آن توی یا من قبول بکی آن جی توی دفجه بردی ندی. مونگس کلیه کی فکری. پجره جبری که خوان زیر درخستن 25 زیر هجمارتن دان برز بامبل. گوت ده ایجار عمل چیرو که خو گهداری بکن. جنا اختیار گوت وقتا سال یا اختیار مر تنی ازل باوی بوم. مونگس گوت لدردور مردورا و کس تو نبو. دنگه و نچو تو کسی. ته در نخستن اون جهورا چه ده بیجی نوسا. جنا اختیار گوت کسک جی تو نبو. ام هر دو تنی بون. وقتا که روحستین هات روحی وستند تنی ازل بر جندک وی بوم. مونگس گوت باشه دوام بکه. جنکه گوت جمن را بحثا جنکه جوان کر. بحثا جنکه جوان کو چند سال بره زاروک اک جیره چه بویه. لهمانو ده لناو همان نوینه. اف زاروکه کو برز بامبل ناوی اولیور تویسلی کریه بخوا بویه. مونگس گوت دوام بکه. سالیا اختیار جمن را گوت بری کو اف دایکا جوان بمره تشتک دایاوی. جنا جوان بری کو روح جه بچه تشتک دای سالیه و هیوی و صدر جاجه کریه کو بدکر ایوی. مونگس بحیل گوت جنکی او جبو کرک و شارتیه. چه پیکریه؟ جخوره و شارتیه. قد ندایا کرک. پشت چو بویه؟ پشت وقتا کرک جمالا هجاران درکت چو او فروتن من. مونگس بحیلا گوت کالکویه؟ جنکی گوت وایه. کیسکه کی بچوک چنکر آوه سرماسه. مونگس کیسک جب خطاند. جی کیسک مادالیه کزی را بچوک و خلقه که محره درکت بو. جنا اختیار دهندور گستیله ده آگنس نویساندیه. او ناوه دایکا کرک بویه. مونگس لهر دو تشتین بچوک این لور نریو گوت تنی اون؟ جنکی گوت بله تنی اون. دنگ جگشان بیلیا. شخو برز بامبل وقتا هر دو یندن داخوین دنگ شخو نانی بو. نها جیوی دست پیکر. 2% من هنه. دکارم بپرسم نوسا. مونگس گوت بله لی دبرسف داینه ده از بقیمه خوامه. برز بامبل گوت پیشی تشتاتو البنده بویی اف بو. مونگس گوت اف بو پرسادویان چیه؟ توی چی بکی جوان؟ توی الهمبر من بکار بینی؟ مونگس گوت نا تجاری او الهمبری من جنایب کارانین. هلا تو وره از ریت بدم که از چی بکم جوان. زلام او جمال درخستن برن برچم. باران دباریا خورا چم بو. مونگس گوت آها و کیسی کاوه چم. پشه گوت آج وره داویا چی روکه ایدی تشتکی بی گوتن نما. اون هر دو جنها پیوه دوید درباره وان تشتانده گوتن جوه چه نبه. تمام؟ برز بامبل خوخوار کرو گوت آرام به برز مونگس بما اوله به. مونگس گوت کیف خوش بوم. نها اوغر بجوره. لم بیا خو پیخه های وجوه هبه بلاز بجه من بچن ده. حفده نانسی بسره که دعسه. بیل سکس چاکیت خواهوه تو بو سرخواه. خورسر جیه خود ریش کربو. اف چند هفته بو نخوش بو. کوچکیوی لتنشتا جیوی ونشت بو. جنک جوان لکلکا پاجه بو. جنا جوان وسا به معده و زرحمی بو براستی جی کسی نزانی بو کو او نانسیه. جنکه گوت بیل تو باشی؟ بیل پر به حالم وکی آوه. دریوه بو فاگن کت هندر پشت داوکنس و چارلی باتس شی هاتن. قوتیک ده دست وانده بو. سکس وسا عجیب لوان نری او پرسی. گر لکم ریه کی جان بای خراب هون بوی آلی ده گیر کرن. فاگن گوت نا نبایه کی خرابه. باین خراب تشتین قش نادن بر تو کسی. لی مشتره تشتکی وسانیه کو وقتا تو ببینی توی پردل خوش ببی. او کنس جانه من هلا توی قوتیه وکه وان تشتین بچوکی مویس بهی پره خو گشت دابوان بده بیل. داون کس دوی قوتیه وکر. چارلی باتس جی
tiştên di qutiyê de vala kirin ser masê. Charlie got, Bill, çîke goştê pir xweş, çayeke bi kalîte, şekerê herî baş, li balê jî nanekî teze, penêr, şûşeyeke araqa xweş. Aştere Bill, vexwe. Bill, ad qedehê de gir gulpek. Fagin bi ken destê xwe di hev dan û got, pir baş e Bill, tu ji berê baştir bûyî. Bill got, te got baştir? Ji bo alîkariyê te heya xwe tev bidaya, belkî 20 carê din bimrama. Tam 3 hefteyan te ez wisa hiştim. Hey nankor, ma meriv li halê hev napirse he? Fagin got, zarokno, ka lê binerim bê dibêje çi? Çima em ê rabin va tiştên xweşgişan jê re bînin? Çima ew ê wisa bibêje? Bill got, gotina min ne ji bo tiştên ku anîne. Lê pir merak dikim ku tu ê ji bo xwe bibêjî çi? Te ez li vir wisa nexweş û bêpere hiştim. Fagin got, ne bizane bûn bû Bill, ne bizane bûn bû. Heger tu li sedema wî bipirsî, nikarim li vir bibêjim. Lê tiştekî ku ji destê min bihata tu nebû, bi namûs û bi şeref. Skes got, bi namûs û bi şeref ne? Ma namûs û şeref bi te re heye. Zarokno, yek ji we çîke goş ji min re jê bike. Fagin got, canê min, xwe ji min aciz meke. Ma ez ê çawa te ji bîr bikim Bill? Ez ê çawa ji bîr bikim? Lê wexta min bihîst, plana we bi ser neketiye û we Oliver li wir îştiye, min jî got a baş, hema bêdeng hinekî ji Londrayê bi dûr bikevim. Bill got, belê, ne ji wê keçikê bûya, belkî ez bimrama jî. Fagin got, binêre Bill, te got ne ji keçikê bûya ha? Ma tu bîr nabî yê ku ev keça karzan û jêhat îşte re dîtiye feqîrê Faginê ixtiyar e? Nancy got, Bill, Fagin rast dibêje, dest nedê, dest nedê. Fagin got, Bill, gûya xwe baş bel bike. Çi dibe bila bibe, divê em Oliver bînin. Bill, ew ji bo min hêjayî dinyayek pere. Bill got, em ê wî bi çawayî bînin. Fagin got, Oliver li cem Mayl xanim û meta wê ye. Bill, ez bêjim niha şensek me heye. Ji gund hatine Londrayê, li oteleke nêzî Hyde Parkê dimînin. Ji bo em Oliver bînin, em dê teqleyeke dinê jî li xwe bixin. Nancy, dê dîsa alî me bike, ka binêrim. Nancy, çima wisa zerhimiye? Keçikê bi destên xwe çavên xwe girtin û got, te got zerhimî me? Zêde zêde, berxa min, tu doza çil xwe dikî? Ez doza tu tiştî jî nakim, ji xeynî rûniştina li vê odeyê ya bi hefteyan. Skes got, nexwe tu dikarî derkevî derve, ji mir hinek pere lazim in. Tu ê bi Fagin re biçî mala wî, pere nabînî. Di vê navê de ez ê jî ji xwe re hinekî rakevim. Fagin got, pereyên min tune ne? Bill jî got, li malê deste bi deste hene. Fagin destê xwe bilind kir û got, te got deste bi deste, tiştekî wisa? Bill skes got, nizanim çi qas pereyên te hene. Dikarim bibêjim tu jî nizanî. Ji lewra ne îşê hejmartinê ye. Lê îşev pere ji min re lazim in. Xwe vir de wê de neke. Nancy bi xwe re bibe, bila bîne. Ev tişt qet bi Fagin xweş nehatibûn. Lê axirê serê xwe berda ber xwe û ji bo ku biçe malê ew û Nancy'ye bi hev re derketin. Wexta gihîştin malê, Fagin got, binêre Nancy, ez ê biçim pere nabînim. Cana min, mifteya qutiya hin tiştên ku ji zarokan vedişêrim li vir e. Ez pereyên xwe qet ve naşêrim. Ji lewra pereyên min ku ez veşêrim tune ne. Qurşekî binê veşartê jî tune ye. Nancy, ev karekî nankor e. Kes jî malavayiya min nake. Lê wexta li derdora min mirovnê ciwan hebin, bi min xweş tê. Loma tehemila min ji bo her tiştî heye. Zuzuka miftexiz bêrîka xwe û got, huş be, kî ye? Gulê bike. Ji nêrdewanan dengê zilamekî dihat. Fagin kir pistepist. Ev zilamê kulbenda wî me. Nancy, wexta ew li vir be behsa pereyan neke. Dê pir nemîne cana min, 10 deqeyan jî namîne. Fagin rahîş mûmikê ber bi derî ve çû. Li wir zilamekî çakêtreş sekinî bû. Ev Monks bû. Wexta çav li Nancy'ye ketibû, xwe paş ve dabû alî. Fagin got, ev yek ji wan xortkên min e. Xwe tev nede Nancy? Monks ket hundir. Fagin got, çawa ye? Ew dibe. Ew qas mikemmel he? Monks beşişî û got, ne pir xerab e. Vê carê min lezand. Were em çend gotinan bikin. Fagin ew bir odeya din. Nancy'ye jî hema solên xwejinigên xwe kirin. Da dû wan û hêdîka xwe nêzî derî kir. Çi xeber dan giş hatin guhê wê. 15 deqe şûn de Nancy çûbû odeyê. Monks ji nêrdewanan da ketibû, gihîştibû kolanê. Fagin jî cardin hat hundir. Fagin got, wî, Nancy,
رنگ te nemaye. Ruhê min, tu baş dizanî ku tu ne nexweşî. Nancy got, başim, kapereyan bînazî herim. Çavê Nancyê şil bûbûn. Lêbelê fagin pê nehesiya. Pere ji mart û da Nancyê. Keçik, piştî rahîş pereyan zûzuka got. Bi xatirê te. û ji malê derket. 18. Serdaniya Rosmeyliyê. Adina rojê bîlske sinekî baştir bûbû. Nancy jî bi pereyên gufagin dabûn wê derketibû çûbû danûstendinê. Sikez heya serxweş diket ve dixwar. Wê şevê Sikez ji Nancyê re got. Fagin rast dibêje, reng li te nemaye. Tu bûyî wekî xeyaletan. Madê xwe xweş bike. Ana ez ê dîsa wisa bikim ku wexta çav lê bikevî tu dê nas nekî. Ka araqeke din jî bide min. Nancyê bêyî ku gotinekê jî bike araq dawî. Wexta Sikez ve dixwar Nancyê lê dinerî. Axirê çavên Sikez hatibûn girtin û li ser piştê gotibû tep û ketibû erdê. Piş re dîsa çavên wî vebûn, cardin hatin girtin. û dusê deqeşûn de bi tirs cê xwe çeng bû. Rabû serxwe, cardin li ser piştê ket û ket xeweke giran. Wexta ku Nancy cê xwe rabû, kir pistepist. Mala Xwedê ava, ji ber araqê ji xwe veçû. Îcar divê ez biçim, eger na ez ê pir dereng bimînim. Nancyê şewqa xwe da serê xwe, wekî ku dê ji nişkan ve destên Sikez bikevin ser milê wê, bi tirs derdora xwe seh kir û bi bêdengî derî girt. Pir di ser re neçû, gêj kolana herî qelebalix a Londrayê û meşiya. Saet bûbû 10. Nancy nêzî Hyde Parkê diket hêwana oteleke malbatiya bêdeng. Ji zilamên otelê yekî ji wê pirsî. Bisekine, tu li çi digerî? Zilam qerpalên ser keçikê dîtibûn û tê derxistibû ku keçikek madlê nemayî û çiçilaskî ye. Xanimek li vir e, ez dixwazim wê bibînim. Te got xanimek? Kîjan xanim? Maylî xanim. Ez jê re bibêjim kî hatiye? Nancy got, ne hewceyê tu navê min bibêjî? Ma tu yê basa karê xwe jî nekî? Na, jê re bibêje hewce nake. Ez ê xanimê bibînim. Zilam got, were vir. û keç ber bi derî ve davda. Tu nabêjî ne? De bicehm ji vir. Nancyê bi dengekî bilind got, tu hew dikarî min bi erdê ve kaş bikî û ji vir derxî. Pişel derdora xwe nerî û ban kir. Kesî ku xebera min bigîne maylî xanimê tu ne ye? Soxrekarekî din, dilê wî pêşe witî û got, temam, ez ê xebera te bigînim maylî xanimê. Ka bibêj, bêxebera te çi ye? Ji maylî xanimê re bibêjin, jineke ciwan dixwaze bi te re baxive. Lê ji bîr neke, bibêje xeberek pir girîng e. Soxrekar bi nêrdewanan ve hilkişiya û çû jor. Qasek şûnde ve geriya û ji Nancyê xwest ku bide dûwî. Çûn ketin hundirê odeyeke biçûk. Ros maylî wir bû. Ros bi dengekî şîrîn got, ya ku tu dixwazî wê bibînî ezim, sedema hatina xwe bibêje. Ev dengê şîrîn, hal û hereketên kubar Nancyê heyîr hîştibû. Bû îskeyîska wê. Got, ah xanima min ah, li ser rûyê erdê mirovên wekî te pir bûna, deyên wekî min hindiktir bûna. Rosê got, rûne. Heger dertekî te hebe, ez ê bi kêfxweşî alî te bikim. Ji kerema xwe ka rûnê. Nancyê got, bi destûra te be, dixwazim ser pêyan bim. Ev derî girtiye. Ros got, belê, tu çima dipirsî? Keçikê got, ji lewra ez ê jiyana xwe û jiyana hin kesê din bi destê te veberdim. Wê şevê wexta Oliver ji mala Brownlow derket, keçika ku ew bir mala fagin ez bûm. Ros got, tu bûyî? Keçikê got, ez bûm xanima min, ew dehbeya samkar ez bûm. Ew dehbeya di nav dizan de dimîne. Tê bîra min nayê bîra min, min jiyaneke baş û qej nedîtiye, naz nekiriye. Ros got, gunehê min te tê, gudariya te min değişîne. Nancy got, tu ew çend qencî, Xwedê dilxweşiyê bike para te. Heger te zanibûyî ez miroveke çawa me, bi rastî jî dê dilê te bi min bişewtiya. Ez ji ba zilam nûsa têm ku heger zanibin ez li virim, dê min bikujin. Lê dixwazim tiştekî ku min biguhe xwe bîstiye ji te re bibêjim. Tu Monks naz dikî? Na. Lê ew te naz dike û tu zane tu li virî. Loma min ev otel dît. Ros got, cara ewle vî navî dibîzim. Nancy got, dibe ku navekî wî yê din jî hebe. Ev berê şehitî bû dilê min. Duh bi şev wexta wî û fagin xeber dida, dengî wî hat min. Dizanim Oliver li vir e û çavê wan lê yê cardin wî zevt bikin. Monks dixwaze ku fagin dîsa Oliver bibe mala xwe pê diziyê bide kirin û ji bo vê jî dilî wê heye pereyan bide wî. Rosê pirsî, lê çima? Ez jî pir nizanim. Min nikarî bo ez li xeberdana wan gişî guhdarî bikim.
لی مونگز جفاگن رگوت راستیا درباره چبونه اولیور ده دبن چم دیه. پش رتش نوکی کود خوازم پرینوی مزاوری بچوک بدست بخن گوتن. روس گوت اف چینه؟ نانسی گوت خانم من اف جناو لیوی من در کتب بنجی راستن. مونگز دخوازه فاگین جاردن دزیه با اولیور بده کرن و پش ری یکی پی بده کشتن. ده بوی آوایی زاروک جی جانا خوش دست بده. مونگز گوت ده اف به داویا برای من بچوک اولیور. روسی گوت ده گوت برای وی؟ نانسی گوت خانم من اف گوتن وی بون بو درنگ دوی بچم. روس گوت نچه لور بمینه. از ته بپارێزم لێ چما تو ناچیش پۆلیسان را نابێژی؟ نانسی گوت نا divê ez biçim xanima min e hêja divê ez biçim hezkiriyê min di nav wazilaman de ye nikarim wisa bihêlim. Ros got îcar niha divê ez çi bikim? Nancy got divê tu vê bû yerê ji camêrekî re bibêjî camêrekî ku karibe wekî sirekê li cem xwe bihêle û rêyekê li ber we bixe. Divê Oliver xelas bibe mesele giş ev e. Ros heyî pirsî îcar wexta hewce bike ez ê te li ku bibînim? Tu soz didî ku tu yê vêya wekî sirekî li ba xwe bihêlî û bi tena serê xwe an jî tu yê tevî wî kesê ku tu yê jê re bibêjî werî. Ros got bisoz. Nancy got nexwe heger sax bibînim ez ê her şev ji saet dehan heya 12 li ser pira Londrayê bimeşim niha bi xatirê te xanima hêja. Ros got raweste deqeyekê ez xwazim te xelas bikim tu çima diçî nav wan dizan bimîne ji kerema xwe bimîne an jî qet nebe rajênek pere belkî di pêş de bi durustî kar bibijî dixwazîm alî te bikim. Nancy ku hê sirçavan dihatin got rana hêjim quruşekî jî xwezî hema te ruhê min bistenda qenciya mezin ev bû ez tiştekî naxwazim Xwedê dilxweşiyê bike para te xanima şêrîn. Nancy'ye paş xwe dawê bi êş û şewat giriya û lê xiz ji odeyê derket. 19 dostên berê tên bahev. Oliver ji Roseyê pirsî ku hemin niha li Londrayê ne dê careke din biçin bi rêz Brownlow bibînin an na. Berê jî ji her du xaniman re behs kiribû ku bi rêz Brownlow çi qasî qenc û kubar e û bi bedwîn xanimê re çi qasî hay jî hebûne. Dixwest piştî wexteke dûr û dirêj dîsan van her du dostên xwe yên berê bibîne. Ross çû cem bi rêz Brownlow û qerar da ku raza ku Nancy'ye jê re gotibû bibêje. Tevî Oliver çû wê derê. Wexta gihîştin mala bi rêz Brownlow Rossê qerta xwe da suxrekar û jê re got ji bo karekî pir girîng dixwaze bi rêz Brownlow bibîne. Suxrekar ji Rossê xwast ku bê hundir. Rossê jî Oliver di wesayîtê de li cem bi rêz Giles hişt û da du suxrekar çû odeya li qata jor. Li wê derê leqayî camêrekî kubar û extiyar hat. Li cem wî camêrek rûniştibû ku zêde kubar nedixuya. Rosseyê li yekî ji wan nerî û pirsî. Bi rêz Brownlow ez benî? Êr û kubar got. Ezim. Pişe dewam kir got. Ev jî dostê min bi rêz Grimwîk e. Grimwîk gelo tu yê karibî keliyekî me bi tenê bihêlî. Gotinên Oliver ên derbarê bi rêz Grimwîk de gotibûn hatin bîra Rosseyê û got. Ez dibêjim qey ne ewceyê ku camêr derkeve derve. Ez ne şaşbim ji xwehaya camêr ji meseleya ku ez ê bi te re biaxivim heye. Bi rêz Grimwîk xwe xwar kir û silav lê kir. Rosseyê got hûn ê ji ber gotinên min şaş bimînin. Te wextekê qenciyeke baş bi dostekî min ê biçûk kiriye. Bêguman dê tiştên derbarê wî de bala te bikşînin. Navê wî Oliver Twist e. Bi rêz Brownlow got tu ji dil dibêjî. Hem ew hem jî bi rêz Grimwîk mat mabûn. Brownlow got hêvîdarim di derbarê vî zarokî de tiştên xerab li min peyda nebin. Bi rêz Grimwîk got ew zarokekî xerab e. Piş re dewam kir û got heger ne zarokekî xerab be ez ê zenda destê xwe jê bikim. Rosseyê zûzûka got ew zarokekî baş e. Xulq û dilekî wî yê germ heye. Brownlow got tu di derbarê vî zarokê belengaz de çi zanibî ji me re bibêje. Em pir pê re eleqedar dibin. Rosseyê tiştên hatibûn serê Oliver yeko gotin. Her wiha got di demên dawî de Oliver li ber dikeve ji ber ku dostê xwe bi rêz Brownlow nabîne. Camêr extiyar got şikir ji Xwedê re. Ew ji bo min cihê dilxweşiyeke mezin e. Lê meyl xanim ka te negot. Oliver li ku derê ye? Çima te ew bixware neanî? Ross got li ber derî ye. Bi rêz Brownlow bi qîrîn got. Te got li ber derî ye? Piştî vê bêyî ku tiştekî bibêje hema zûzûka ji odeyê derket û bi nêrdwanan re da ket jêr. Wexta bi rêz Brownlow çû, bi rêz Grimwîk jî ji ser kursiya xwe rabû ser xwe û li hundirê odeyê çû û hat. Piş re ji nişkan ve li ber Rossê ma sekinî û ew maş kir.
Gava jinika ciwan bi tirs jiyê xwe rabû serxwe jê re got, netirse. Piştre dewam kir û got, ez di emrê kalkê te de me. Tu keçeke şêrînî, kêfa min ji te re hat. Ax, waya hatin. Wexta birêz Brownlow û Oliver ketin hundir, birêz Grimwig jî zûzûka li ser kursiya xwe rûnişt. Wekêliyê Bedwîn xanim jî hat û Oliver jiyê xwe çeng bû, xwe avêt himbêza wê. Bedwîn xanimê bi qîrîn got, lawê min ê hêja, kurê min. Piştre got, Xwedê duayên min qebûl kirin, min dizanîbû tu yê werî. Heya nihan tu li ku derê bûyî? Tu qet ji bîra min neçûyî. Gava Oliver û jinika ixtiyar axivîn, keniyan, giriyan û hevmaş kirin. Birêz Brownlow jî roz biribo odeyeke din. Li wir pêhesiya ku Nancy'ye serdana Rossê kiriye. Birêz Brownlow got, ev meseleke pir têkele, bûyereke ecêb e. Piştre lê zêde kir û got, û heya em zilamê bi navê Mox nebînin, em ê nikarin rastiya vê meselê hîn bibin. Ross got, ji bo vê meselê hew Nancy dikare alî me bike. û heya yekşema bê jî em ê nikarbin wê bibînin. Dê meta min wê çaxê bê gund. Brownlow got, divê em rewşê ji meta te re bibêjin û rica bikin ku tu du hefteyên dinê jî li Londrayê bimînî. Wisa xuya ye heya yekşema bê em ê nikarbin Nancy'ye bibînin. Rossê got, na, me bi vî awayî li hev kiribû, çi dibe bila bibe, divê soza ku min dabû bicih bînim. Birêz Brownlow got, pir baş e, şeva yekşema bê ez ê bi we re li ser pira Londrayê bimeşim. Wisa xuya ye heya wê çaxê tiştekî ku em bikin tune ye. Dixwazim heya Oliver ji van kar û baran tune be. Rossê got, belê, rast e. Divê em tiştekî nekin ku wî bedbext bike. Brownlow got, hadê em biçin cemên din xanima biçûk û delal, ez dibêjim berî ku tu biçî otela xwe, tu ê bihêlî em bi hev re çayekê vexwin. 20. Randevuya şevnîvê şevekê. Şeva yekşemê saeta dêrê lê dikeve. Skes û Fagin man sekinî guh lê kirin. Nancy'ye jî serê xwe rakir guh lê kir. 11. Skes got, hema bibêje bûye nîvê şevê, şeveketarî û bi qeswet e, ji bo kar şeveke baş e. Fagin got, mixabin bîl, canê min ji bo îşev karekî amadekirî tune ye. Skes got, belê tu mafdarî, lê îşev dixwazim bişoxulim. Hey, Nancy, tu îşev biçî ku derê? Nancy'ye şewqa xwe serê xwe ber bi derî ve çû û got, naçim cihekî dûr. Ev ne cewab e? Tu ê biçî ku derê? Min got ez naçim cihekî dûr. Ez jî dibêjim tu ê biçî ku derê, dengê min tê te ne wisa? Ez jî nizanim ez ê biçim ku derê. Nexwe ez dizanim, tu naçî tu derê, rûnê li cihê xwe. Ez hinekî nerehetim, min berê ji te re gotibû, dixwazim hinekî bihênê bistînim. Dilê te û bênsendinê hebe, serê xwe di paciyê re derxe derve. Li wir hewa tune ye, dixwazim derkevim kolanê. Skes got, nexwe tu ê bihênê nestînî. Rabû ser xwe çû derî girt. Şewqeyê Nancy'ye jî ji serê wê derxist, avêt erdê û got, hadê, deng ji xwe neyne û li cihê xwe rûnê, te got derê. Nancy qîriya û got, heger çavê te lê ye ez ê ji ber şewqeyekê li vê derê bimînim, tu xwe dixapînî, berde, ez ê biçim. Skes got, na. Nancy qîriya û got, Fagin tiştekî jê re bibêje, bila min berde, ev ê ji bo wî çêtir be, dengê min tê te. Skes jî qîriya û got, te got deng tê min ne wisa? Belê, lê heger kêliyek din jî dengê te bê min, ez ê kûçik berdim te. Nancy'ye çok danîn û qîriya, bîl, bêle ez biçim, hema tenê ji bo saetekê, berde, berde. Skes bi milê Nancy'ye girt û bi ser de qîriya. Vê keçikê aqilê xwe xwariye, ji te re dibêjim rabe ser xwe. Heya tu nehêlî ez biçim ez dê ranebim. Tu carî, tu carî. Skes ew kaş kir, rakir ser pêyan û ket bin milekî wê. Nancy'ye heya saet 12 li ber xwe da, qîriya, giriya, piştre ma sekinî. Skes ji Fagin re got, keçikeke pir ecêb e. Fagin got, min heya niha bi vî awayî wê nizanîbû. Piştre hûr û kûr fikirî û got, gelo çima Nancy'ye tiştekî wisa kir? Fagin difikirî, Nancy ji bîl aciz bû, belkî hevalekî nû dîtibe, belkî karibim li dijbîl wê bînim aliyê xwe û ji bo min bişoxile. Heta belkî karibim pê bîr bidim ji herîkirin jî. Jinan berê jî ev tişkirin e. Divê ez Charlie batiz bidim dû, bêka bi şev diçe ku derê. Bi dengekî hêla got, bîl ez ê biçim, gelo gava ku di pêlikan re dakevim kes dê pêşiya min ronî bike. Bîl ji Nancy'ye re got, heya ber derî pêşiya wî ronî bike. Kesî ku bi kêf û zevq temaşe bike tune ye.
اجاره به خوب خستی خو بشکینه حیفه نانسی رئیس مومکه که ولزلامی اختیار نری کو د پلیکان را داد کت جیر گاوا گیشتن بردری فاگن کر پستینی نانسی جانا من چی بتاعتیه نانسی گوت تو دخوازی چی ببهجی افتشت حموش بو چی دقاو من هگر بیل نحقیل تدکت توجی چی ما هندک ما بو دوی فاگن بگه گوی کچکه گوال ناب چاوی نری و ما سکنی نانسی جه پرسی یعنی نهادف جه برده امی جاردن سروی باخون نانسی از دوست تمه دوستکی باش اشتره دبیجم گوا سریت بوی کسی کو معامله کوچکان تدکه کت بلایی ورجم من تو من نازدکی مانه نانسی بکن گوت استباش نازدکم پش ره پاشی خود داوی شف خوش جاردن شوا بازاره دما ساعتا دیره 12 کم چارکک بو لسر پرا لندرای دو کس خویابون یک جه نانسی بو یه دنجی چالی باتز بو کو خلبرسیه و دشارت قاسک شونده دو سولیتین دنجی بر بچاوی وان کتن خانمک جوان و جامرک اختیار نانسی گوت د پلیکان ردا کونجیر و ورم ویدری د ترسم دوی ریده وره باخفم کو هر کستی رد چوته ورن بنیان اردوانین لداویا پری جنردوانان دا کتن بریز برون لو گوت اف خازوری بسه لگور کو از لبر کتم یک شما بوری تو نلوی دری بویی کچکه گوت از نکاری بمورم بداره زوری از دست سر کرم که او زلامه کو مجم اسماعیل ربعساوی کربو حیا او صدما و نزانه به نه انسان از جمعی وقتم گاوا من خزل اوتل سردنا مایل خانمه بکم بریا هر تشتیج بو وید خوره ببم مجبور مابون پی بدن و خوارن بری تو وگر شیار ببو یا نه او نه جیندن د دربار وی که ده بتشتکی نزانن بریز برون لو گوت باشه نخو نها دوی ام پیشی مونکس ببینن و رازاوی هین ببن پش رد دوی فاگن به حبس کرن حیا فاگن سربست به اولیور دید خطره ده به دوی توش بو فاگن گازی پولیسان بکی نانسی قیریا و گوت از تو جاری نکاربن بکم پش را گوت فاگن زور دسته حتی لگور مش زور دستیان جی خراب تره لجاردن جی نکارم وی یکی بکم بریز برون لو گوت کابه بیجه تو چما نکاری نانسی گوت مایلی خانمه صدماوی دزانه اگر پولیس فاگن ببن و بیل سکیز جی ببن لبلی از جوی حز دکم بریز برون لو گوت نخواه تو مونکس تسیمی مبکه ام جی حیاتو نبیجی امی تشتکی فاگن نکن ده دربار مونکس تو چه زانه بیج مرا ببیجه نانسی بحثا مونکس کر یکی قامدرش اسمر اورتوجه نشاش بم جوانه تمنی ویل دور 28 سالانه وقتا دمشه ده سر ملان ره پیشی لهله که پش ره لهلا دندنه ره جارنان لف و تفگر نویین عجیب هنه دف دستین خود که برولو بک خیره چما وسا شاشمایی کنجین رش لخود که دستیوی ده بریز برون لو بقیرین گوت دوسه که وک یا شوات اوسور هیا نوسا نانسیه گوت اف چیه ایجار قیتوی ناز دکی از دبیجم قیوی ناز دکم کامه ببینن دبه کنه همان کسبه کلیه که وکی کدناوا فکر و رمان اندش خود چوبه خوب خود گوت نا از دبیجم قی اوه جبونک پره بده نانسیه دستی خود درش کر نانسیه گوت مجبو پریان نکر من اف جبو اولیور و جبو وی خانما شیرین کر روسیه گوت جکرم اخورای جوان پریان دبه کوبکری تبه نانسیه گوت اون ساغ بن دوی از بچم شوا و بمینه خوش نانسی جوان وقتیا روس و بریز برونلو هدی بنیردوانین پری رهل کشیان چارلز باتس دناوا سیه ده خویانه دکر حیا هیل دنگان ده هبون بر بمالا فاگن و بازده جهلاتنا روژه رب قاسی 2 ساعتان ما بو فاگن لو ده خورونشت بو سرچاوی و چلمسی و چاوینوی سور ببون تدگوت قی دشبه یکیش گوره درکتیه بری خدا ممکل سر ماسه دستی خوی راستی بربو بر لیوین خواه دناوا فکرین کورو دور ده دفن نوکین خوین دریج و رش دکرن چارلی باتز جی خلور دریج کربو دخور چوبو اختیار جی جارنان لی مزه دکر پش جاردن لومومکی دنری فاگن دناوا فکر و رمانین ترسناک دبو ریک و کرباش بو نانسیا به بیانیان راخوی بو هرساج بر پوشبونا پلانین وی تیک چون حبس کرن و ترسان مرنه حیاج کچه دنگه نگه مرووانا هاتو بوی بیل و تفگر ونشتو بو کر پستینی آخره دری وکر او تاوی بیل سکز چو ده سکز قوتیا بخور آنی بو دانی بو سر ماسه گوت آشتره حیا من اوستند من دنیاوی آلی دید هر حال دوی ابو 3 ساعت بر الوی دره بو ما
پولیسان داون کزف کر نهاد حبسه ده فاگن زوق لسکس دنری و شخو روسا رونشت بو سکس بحیلا گوت چه دبه چه د قومه چه ما تو وصل من دنری فاگن دسته خو بلند کرن لینا اخوی سکس جاردن گوت قیت جی عقلی خو خواریه فاگن نا بیل نتوی یکو از لید فکرم نتوی لیتشتن هنه دویش تره ببیجم یدز گوت نخوا ببیجه زوزوکا ببیجه بلا نانسی فام نکه که هندابومه فاگن بحیل گوت تا گوت هندابون بیل شخوا اوسا دزانه سکس وسا عجیب لینری پشت دستین خوا خستن قرکاوی و اوهجاند توی خبر بدی آنا دوی خوا وکه توی چی ببیجی ببیجه ده اختیاری حرام ببیجه فاگن گوت مثلا بفكره كو تشارلي باتس تشتكريه سكس وكي كو حياة نهاقت او ندي تبا وصل جيه كو تشارلي باتس لي رازابو نري ايه كا بفكره كو چو جن مروفان را بحثا مكر بحثا محمويان كارو باري ما جيه مكر بفكره بشف بدزي كا دركت در و چو جوان مروفان را جيه املينا گوت و پوليس تن مدبن بفكره كو رك افتش حمو کرنه دي چي ببه تو بويا تي چي بكرا سكس بهرس قيريا چاوا یعنی ده چی ببه از بم ازه چی بکم نوسا منه او بکشتا منه بپیلا و خو پل سریوی بکرا و پرچه بکرا ام ببیجن ما افتش بکرا منه سری تجی پرچه بکرا کو وکی وسایتک مزن ده سر چوبه تیف بکرا سکز بقیرین گوت تا گوتی بکرا دخوازی بجربینه ام ببیجن داون کینس آن توبی آنجی بت سکز گوت هر کی به از نابیجم کیه منی همان تشبان یا سری حمویان فاگن باور نتوج لبیل نری پشه بری خدا زاروکی دخو ده و اوشیار کر فاگن گوت ربن چارلی بیل ربنو پر وسیایه هنگی او شوپان دیه جحال ده کتیه سکس پرسی تو چی ده بیجی؟ فاگن لیونه گراند چارلی باتس رونشت بو چاوین خود فرکاندن فاگن سکس نشان ده و گوت چارلی تشتین کوتبر اجمره گوتو بون جاره کدن جی ببیجه دا کو او جی ببیزه چارلی کو هینجی خلماشی بو پرسی از چی ببیجم ترسا فاگن او بوکو بری کو سکس بهر تشتی بحثه جمال بروه لو ما حشک بدستی وی گرت و گوت نانسیه ما تاونه شوپاند بله حیا سر پرا لندرای نوسا بله و نانسی لوی دره بدو کسان راخفی نوسا بله وسایه فاگن گوت یک جه جامرک و یک جه خانمک بو تو دبیجی قیبری هفدی تو بون جنان سیاره بحثا مونکس کرن دزانی بون املکو دری رودنن و دزانی بون هری باش امی چاوا بین شوپاندن بحث کرن نوسا هنگی هرس ببو کی دینان چارلی گوت بله راسته ببیجه جبو یک شما بوری چی گوتن جنان سی پرسین چما یک شما بوری جوان دایل نهاتیه ویجی گوت چه نبویا کوره جبو چه جرا بحثا ویجی بکه جلورا زلامه کوبره بحثا ویجوان رکریه بیل او جماله در نخستیه بیل جنشکان و خوشناف دسته فاگن خلاص کر و به هرس گوت من بردن ازی هرم زلامه اختیار دحف دا و به بازدان جور چو فاگن جی به بازدان دا دوی و قیریا بیل توی پر تعدیل نکی نوسا سکس برسف ندا دری وکر د کولان تنها ده به بازدان بر به مالا خو وچو وقتا گیش مالا خو کت اودیا خو دری گرد و ماسه که گران دابر نانسی لسر جی خو رازابو سکس گوت را بسر خو نانسی جی بدنگ کی وکی بهاتنا وی کیف خوش بو گوت بیل توی ازم درا بسر خو نانسی بترس گوت بیل چما تو سالمندنری سکس کلیه کی وسالینری پش به پوره و گرد و او کشاند ناوا اودی او بوی دستی خو گران دوی گرد کچکه گوت بیل از نقیرم بمره باخوه کب بیجه مچکریه تو زانیت چکریه خاین ای شف تو شوپاندنه حیا پرا لندرای دانه دوته تا چه گوته به همو بیستنه کچکه دستین خول دورستوی بیل لفاندن او بقیرین گوت نخواه چاوا من تو خلاص کریه تو جی من خلاص بکه پرشه دوام کر بیل هجا دلت قیار ناده تو من بکوجی آخ کب فکره به من جبوته چکریه از هرتم بدرستی نزیته بوم بیل از راستیه دی بیجم بیل خوز کو ملین خواه جناب ملین وی درخینه لبه لیجبر کو نانسیه به ملین خواه او حنبیز کربو کر او نکر نکاری بو خوشی خلاص بکه نانسیه سری خودانی سر سینگاوی و خیریا بیل دی او جامر و خانم آلیه ما بکن دزانم دی بکن پردان من
وره ام هر دو جیجوی جیه بخوف برون ام بچن جیه کی دور و شخور جیانه که خوش آوا بکن جبو پوشمانی اجبر پاشه روژه و جبو دسپیکا جیانه که نو قد ندرنگه سکس ملکی خو خلاص کر و دمانچه خوش بر خو کشاند لبله بو هرسا خویا دجوار جی فکری اگر چکه به تقینه دی به بیستن به دمانچه خویا د دست خو ده لسر چاوه وی خست جاره کدن جی لی خست نانس یکت عرده هنگی خوش سری و دهات تدگوت قی کور بویه به زور و حفت بلا لسر چوکان رونشت دعا کر جبو کو بیعفو کرن افتش تکی پر ساو بو سکس خو دابو پاش و پشتا خو دابو دیویر جبو چابوی دیمنه نکوه دستین خوش چاوین خوره کرن سیپر و بداره کی گران نانسیل عرده راست کر 22 سکس دروه روش لسر باجیر هلات و هندوری اودیا جنکا کوهاتو بو کشتن رونی کر سکس خوششتو بو و کنجین خو پاقش کربون لهن لکه لهبون و کربو نکربو جنه چوبو او جیم بلکه جه کرن و او شوتاندن عرد دخوینه دمابو نگین کوچک بخوجی دناوا خوینه دمابون راهش کوچک خست حنبیزا خواه و درکت دروه دری قفل کر و جمالی دور کت حیا گهشت رین گندین دری لندرای دناوا باجی رزوزوکا مشیا خلناوا عردکی دریش کر و رازا سره سبه و نیو روزو درباس ببون ببو ایوار سکس بری گاوین خودان هلا باکور و مشاخو دوماند ساعت ببو نهی شوه سکس هنگی بتری بو جهف دکتو بو کوچک ادینی کاری بو بمشه گهشتن گندکی سکس گاوا چاو برونهی خانه گند کتون دوری خانه تاوی کوچکی خو چول قنجکا تنها یل کلکا تفکی رونشت و خوارن و خوارن خواستن هن مشتریین لوی دره بحثا چولکین خوا دکرن هایا وانش سکس تونه بو گاوا زلامه کتون دوری اوده هما ببیجه ویکیلیه سکس هندک ما بو دخور بچه زلامه کی کو گند به گندگریا تشتین وکی پودرا صابون و کر دفروتن جکسین لور یکی جه پرسی هنری د ترکیه ده چه هیه تشتکی خوارنه هیه زلام گوت تشتکی پر بکرهاتی هیه تشتکی بی قصور جهق حمولک یان دردکوه لکین لسر کنجین و خالین و حمویان جیده به دلکی ده بدن ده جهد جیده به حباوی بلیره اکیه هن زلامان کری زلام خبردان خود دوماند حباوی بلیره اکی لکین شراب آوا فکیان چای آف بویاغ آنجی خوینه همو لکه آنجی دبه وایل سر شوقیا وی جامیری لکه اکیه از آنها جه ببم سکس جنشکان و قیریا نه و گوت کابده من زلام گوت از بنی تو بسکنه از آنها و پاقش بکم اولی زیده کر گلی هوالان ویا هون لکه تاری یال سروی شوقی دبینن نهاد خوازی بلا اف لکه شراب آوا فکیان چای آف بویاغه دخوازی جی بلا خویم به زلام وکی دن پیدنه چو جلو راسکیس حشک شوقی خوشناف لپی زلام کشاند هندک مابوب قطاندا و زوزوکا درکت دروه سکیس خلناف گند خست چاف بو وسایتا پوست اکت کج لندرای هاتو بو وسایت د سرانسری ری ده لرخوی چوبو و لبر پوستخانه بچوکا گند سکنی بو هر کو سکیس نیزی ورد بو گوتنین محفظه کو بزلیم را داخوی دبیستن محفظ گوت چنته نامیان لوی دریه نامیان لندرای زوزوکا بلاف بکتا گوتره تو تم بدنرنگی دخی گاوا محفظ نامه دانوی زلیم جه پرسی لندرای بو yerine نو هنه یانا محفظ گوت herkes باسا کشتنه که دکه کشتنه که بخوف زلام آنجی جنه محفظ گوت جنه که جوان لنکارم شوا خلوی دری بخبردان درباس بکم دب خاطره ته و سعید چو سکس مشاخو دوماند ترسکه مزن خو لگرتبو دره ده چتش ببر چاوان بکتا حمو دار حمو سی لبر چاوینو دبون وکی خیالته کی آنجی جندکه کی تدگوت قیل هر دره خوین بر چاویو دکوه پشره و سالی هات کو نانسیوی دشوپینه فتلی لدوخه نری دناف سیان ده و سالی هات کو چاوینوی زوق لوی دنرن سکس ده دلی خود گوت نا بوی آوی نابه نکارم شوکه دنجی بتناسری خو لناف عردان بمینم از ایوه گرم لندرای قد نبلوی دره ده کس نبن کو مروف پی رباخوه شخونای بیرا پولیسان کو از لندرای ما از هفته ای که خو لور و شیرم پشه بری خو بدم فرانسایی فاگنی آلی من بکه
Ez ê wisa bikim. Vegeriya, biryar da ku dirêyên wekî din re bi şev bigihêje bajêr. Fikirî, îcar kûçik? Polîsê fehm bikin ku kûçik bi min re ye. Kesin dê behsa kûçik bikin, ev jî dê bike ku mirov di cih de min nas bikin. Sikes biryar da ku kûçikê xwe di avê de bifetisîne. Xwe gihand çemekî biçûk. Rahişt kevirekî giran û desmala xwe lê girê da. Kûçik serê xwe rakir, li nav çavê xwediyê xwe nerî. Sikes berbijêr da ket ber bi qeraxa çem. Lê kûçik neda dûwî. Sikes bank lê kir. Were vir, qeydeng nayê te. Kûçik çend gavan pêş de çû, lê dîsa paş û pêr çû. Sikes bi ser de xîriya. Were vir. Kûçik geliyekê ma sekinî. Piş re fitilî, heta tê de hebû beziya çû. Sikes bi çend dengan bank lê kir. Piş re rûnişt. Li bendê ma ku kûçik vegere. Lê kûçik hew hat. Axirê sikes mecbûr ma tikî tenê rêwîtiya xwe bidomîne. 23 Monks tê qefaltin. Gava Birêz Brownlow ji wesayîta xwe daket û li deriyê mala xwe xist, şevê her der dinixumand. Du suxrekar hatin, alîkarî dan ku zilamê din ji wesayîtê dakeve û ew birin malê. Ev zilam Monks bû. Gava rûniştin, Birêz Brownlow bi peyva niha dest bi xeberdanê kir û got: Gelek tiştên em li ser baxivin hene. Monks got: Tu bi kîjan aqilî û bi çi awayiyê min bi vî rengî tînî vê derê? Tu hevalê herî qedîmê bavê min î. Tu bi kîjan ziravî wisa tev digerî û nêzî min dibî? Birêz Brownlow got: Ji ber ku ez hevalê herî qedîmê bavê te me, dixwazim bi te re biaxivim. Ew hevaltiya min û bavê te, ew hezkirina min ji bo xwişka wî, yanî ji bo meta te, min ber bi vê yekê ve dehv dide. Min dixwest pê re bizewicim. Lê mixabin di ciwaniya xwe de mir. Ji ber vê hezkirina berê, min xwest ku bi te re biaxivim Edward Leaford. Monks got: Çi eleqeya vî navî bi vî karî re heye? Leaford wextekê navê min bû, lê min ew guherandiye. Birêz Brownlow got: Dilxweş bûm. Dilxweş bûm ji ber ku te navê xwe guherandiye. Ev nav, wextekê navê meta te jî bû. Ez qet ji bîr nakim. Monks got: Tu doza çil min dikî? Birêz Brownlow bi gotina birayekî te heye, dest bi gotinê kir. Monks got: Birayên min tune ne, tu baş dizanî, ez tenê me. Îcar tu niha rabûyî ji min re behsa çi dikî? Birêz Brownlow got: Guh li min bike. Ez paşeroja malbata te gişî dizanim. Ez bi wê zewaca ne bi dilê bavê te dizanim û dizanim dêw bavê te çawa dev ji hev berdan. Bavê te wan çaxan hîn ciwan bû. Piş re hîn dostên wî yên nû çêbûn. Mesela zilamekî ku du keçên wî yên xweşik hebûn. Keçek wî 19 salî, yek jî jêhê pitik bû. Monks got: Çi îşê min bi van tiştan heye? Birêz Brownlow bi gotina bavê te dil berda bûye keçikar 19 salî. Gotina xwe domand. Bi rastî jî ev bûyereke pir êşbar û xemgîn e. Wê çaxê bavê te pir dewlemend bû. Ferdekî malbatê miribû û serweteke mezin jê rehiştibû. Piş re dema bavê te jî ji nişkan ve mir, perê wî hemû ji wê jina wî ya dev ji hev berdabûn û ji kurên wê yanî ji wereman. Monks got: Tişta hewce bû tu ji min re bibêjî ev bû? Birêz Brownlow ku zox li nav çavê wê yên li ber xwe nerî, hêdî hêdî domand. Na, bavê te berî ku bimre hatibû cem min. Monks got: Haya min ji vê tune ye? Birêz Brownlow got: Belê hat. û bi hin tiştên dir re wêneyê wê keçika ku pir jî hez kir danî cem min. Wî bixwe ew wêne bi boyaxa rûnî çêkiribû. Dixwest biçe cihekî dûr, lê dê wêne bi xwe re nebira. Xwest ku ez wî veşêrim. Dê biçiya welatekî dûr û dê keçika ciwan jî bi xwe re biribûya û piş re mir. Birêz Brownlow geliyekê ma sekinî. Piş re xeberdana xwe domand. Piştî mirina wî, ez çûm ku keçika ciwan bibînim. Lê keçik çûbû. Min ew hew dît. Piştî wextekê li mala hejaran zarokekî wê çêbûye. Ew zarok birayê te Oliver Twist bû. Heya ku qederê berê Oliver nedebû mala min, min jî pê nizanî bû. Monks bi xîrîn got: Te got çi? Birêz Brownlow got: Belê, Oliver qederekê li cem min ma. Wê çaxê min nizanî bû ku Oliver kî ye. Lê paşê min dît ku ew zarok pir dişbe wî wêneyê bi boyaxa rûnî. Min merak kir bêj ku derê hatiye. Ez dibêjim nehewce êştera behsa awaya revandina zarok bikim. Monks bi xîrîn got: Haya min qet ji van tiştan tune ye.
برونلو گوت امê bibînin bihêle ez bidomînim zarok ji dest min çûbû û min ew nedîtibû ji ber ku dêya wî miribû bi tenê te dikarî bu alîkariya min bikira wexteke dirêj ez li te geriyam. Monks rabû ser xwe û got û te ez aniha dîtim ne wisa? Madê ev bikêrî çi bê? Di destê te de tu delîl tune ne. Tu tenê dibêjî Oliver dişbe wî wêneyî. Hîn tu bi cih nizanî bê ka zarokê weke çika ciwan heye an tune ye. Birêz Brownlow got min nizanî bû lê ev çend hefte ne ez bi her tiştî hesiyame. Birayekî te heye û tu jî bi vê baş dizanî. Bavê te nameyek ji te re hiştibû. Lê dêya te ew winda kir. Di wê nameyê de bahsa zarokê ku dê çê bibe û pereyê ku divê jê re bêhêlanîn dihat kirin. Monks bi qîrîn got tiştekî wisa qet çê nebûye. Birêz Brownlow got ez bi her tiştî dizanim. Hûn ji bo ku olî wirûn da bikin çi ji destê we hat we kir. Ma we ji fagin re negot hemû tiştên ku alî Oliver bikin di binê çem de ne. Tu dikarî bibêjî ev ne rast e? Monks deng ji xwe neanî. Birêz Brownlow got ez ê xeberê nedim polîsan. Lê belê hûn ê wekî birayekî para Oliver bidin wî. Ez ê hin kaxizan bidim te ji bo tu îmzaya xwe de binî. Piştî te îmze danî binê wan, îcar tu bi ku de diçî biçe. Tu qebûl dikî an na? Monks ji tirs û hêrsa ku xwe lê girtibû perîşan bibû. Li odeyê diçû û dihat. Derî vebû û birêz Grimwî ket hundir. Got haya weş kuştinê heye ne wisa? Wisa tê gotin di îşev zilêm zeft bikin. Polîsan kûçkî wî dîtiye. Ê ku wî biqefêle wê hikûmet 10,000 lîreyî bide. Birêz Brownlow got 5,000 jî ji min. Tu salix ji fagin hatiye girtin. Ew li ku derê ye? Birêz Grimwî got ew ê nehatiye qefaltin. Lê ew ê ji bê qefaltin. Baweriya her kesî bi vê heye. Heger tu ji min bipirsî ez dibêjim dê polîs zawiya vê hefteyê wî biqefêlin. Monks bi tirs li her du zilaman nêrî. Birêz Grimwî bi gotina birêz Bumble hat. Axaftina xwe domand. Li jê re. Tu ê niha wî bibînî an na? Birêz Brownlow got belê qasek şûn de. Berê xwe da Monks bi dengekî nerm got te biryara xwe da. Tiştê ku mişte re gotin tu qebûl dikî an na? Monks got belê ez qebûl dikim. Tu ji tu kesî re nabêjî ne wisa? Birêz Brownlow got ez nabêjim. Lê divê tu niha li vê malê bimînî. Heger tu dixwazî tiştek neyê serê te ji bo te tekane hêvî ev e. Birêz Grimwî birêz Bumble anî bo dê. Birêz Bumble got birêz Brownlow ez benî bi dîtina te pir dilxweş bûm. Gelo Oliverê me yê biçûk çawa ye. Ez wekî lawê xwe ji wî zarokî hez dikim. Oliverê hêja. Birêz Brownlow Monks nîşan da û got birêz Bumble tu vî camerî naz dikî? Birêz Bumble got naxêr. Tu baş dizanî? Min di heyeta xwe de ew nedîtiye. Te tu tuş nefirotiye wî? Naxêr. Belkî te ew madalye û gustîlka zêr jî nedîtibe ku jine ixtiyar al mala hejaran dixebite û veşartine. Birêz Bumble got ez rast dibêjim çav wan neketime. Ma ji bo bersiva van tiştên eletew te gazî min kir. Birêz Brownlow got Bumble bek qet israr neke. Monks ji me re qala her tiştî kir. Birêz Bumble bi ber ket ku divê ya rast bibêje. Got pir baş e. Min hinek pere ji vî zilamî stendin. Ew madalye û gustîl jî li cihekî wisa ye ku hûn ê tu carî nikarbin rahêjin wan. Gelo wekî din tiştekî hûn bipirsin heye? Birêz Brownlow got naxêr. Lê belê ev piştrast dike ku tu ne zilamekî pê bawerî. Tu nehêjayî bi rêvebirina mala hejaran. Em ê bikin ku tu nikarbî wî karî bikî. Roj baş. 24 Mirnas kes. Grava Yakubê li Tamesê li taqa herî xirab herî hejar a Londrayê ye. Li cihê ku çem tê re derbas dibe, piraniya xaniyên kavilbûyî yên li wê derê vikîvala û bêbanin. Dîwarên wan herifî ne. Deriyên wan li nav kuçeyê ketine. Tifikên wan reşin û êdî dû dernaxin. Toby û Charlie Bates xwe li nav wan xaniyên kavilbûyî veşartibûn. Hêdîka bi tirs bi hev re daxivîn. Toby jê pirsî. Fagin kengî hat qefaltin? Charlie got vê êvarê tam doxta şîvê de. Ez rapelikîm kulekê û reviyam. û bet? Charlie got rebena bet. Ji bo ku cendek teşîz bike ew birin cem wî. Gava ew birin dîn û har bibû. Digiriya, diqîriya, serê xwe li dîwaran dixist. Ew birine nexweşxaneyê.
توبی گوت دی فاگن دالقینن گواس کس بقفل دی ویجی دالقینن و دوماند چارلی اشتر ببیجم ام دناف تالوکیک مزن دنه چارلی گوت کس نکاره ملوه ببینه گاوا اوسا داخوین جیلان اردوانان دنگه کات و کوچکه سکس به بای بزه کت اوده توبی گوت اجاره چیه؟ نه نممکنه کس به دره نه اوسا هیویدارم ناهی چارلی گوت اگر هاتنا ور خستو بیا سری خواه دی بو کوچک را بهاتا که بسکنه کاش بو وی آجلی ربنه نکی آوه بینه وسا خویایه به بازدان جره که دور هاتیه کوچک حتی قرطا داوی آوه خوار پرشه خو خز بنه کرسیه که او دجی دا راکت توبی گوت بته سکش تو کسی را بحثا و مالی نکریه نه وسا هیزکم کو جیمه نه اولیه گلو هم جور نچن چارلی گوت نه اف درج مرا راحت تره توبی گوت تو دبیجی سکس خو نکشته به چارلی گوت نه اگر وسا بویا کوچک مبه برا جیه کو خو کشتیه نه بلکه devj کوچک بردابه و جوالت رویابه ایدی تاریک کتبو مومک پیخستن دانین سر ماسه کرسین خو آنی نزیهف هما حس او پسک جیبه تا بیستن جترسان جیه خو چنگ دبون هیدی که او به پس داخوین تدگوت قید جنده که جنا کواتیه کشتن لعودیا کهله که وسا بیدنگ او بترس بون جنشکان و دنگه دریه جیرات تو بی بازا بر پاجه لدر و نری بقاسی کو کاربش با تصربه بیجه بکی هاتیه رنگ آویتو بو کوچک جی خو چنگ بو بر بدری و بازدا بو چارلی راشت مومکه او گوت دوی امی بینن هندر وکی دنمه چه بکن سکس کت هندر سر چاوی و چلمسی وسیای دخویا ریاوی دریج بو بزوره بهندستند تد گوت نه سکس لی خیالتی وی هاتیه رونشت بدنگیه که خل دردوره گرد پش را آخوی اف کوچک چاو هاتیه وی دره بتنا سری خواه بقاسی 2 ساعت بره گوت چارلی روزنامه نیشف نویساندن کوفاگن هاتیه گرتن راسته گلو راسته دیسا بدنگی خلوان گرت سکس به دستین خواه سرچاوی خواه مستا و گوت لعنت لو وره ما تشته که اونجمه را ببیجن تو نیه زاروکان تشتک نگوت سکس گوت مبستاوه چیه ونه من تخناف لپین پولیسان آنجی حیان چیر بقده ونه بیلن از الویدره بمینم ده تشتکی ببیجن توبی گوت اگر تو قیمه خو بور بینی تو دکار بمینی جاره کدن بدنگی خلوان گرد پش رس که ساخوی او که جندکات بناخ کرن زاروکان وکی ببیجن نا سرین خو هجاندن سکس خیریا چما حتی نهاناتیه و شارتن چما تشتین وسا کرهل سر آخی دهیلن چالی باتس خیریا پیسی حرام اشتا ناترسم دبه کو توبی بیل تلوی داری بمینی لی ازی علی تنکم سکس خو آوید چارلی و اول بن گوی عرده خست چاوا چوکا خو دانی سر قرکا کرک دنگه دری هات لدر و رونایی ابو و دنگ دهاتن دنگین لدر و بقیرین دگوتن بناوی قانون دری وکن توبی هنگی ترسیا بو رنگ لینا مابو بپستینی گوت وای هاتن ام دیتن سکس قیریا هون جباوی خو به منتن بچارلی گرت اوج عرده را کرو گوت توبی ازوی کرکی تیخم کدری رابون چارلی برنجیر خستن اوده که سکس گوت هاده ایجار بلاوی کرمیه بچو کیم به مرف چاوا بسر من دقیره هر چون دنگل در و بلنتر دبون جناب قلبالغیه هن کس بدیور و راد پلکین هنجه دقیریان دگوتن نردوانه بینن هنجه جی دگوتن ام خینی بدن بره گر قلبالغ دشبیا زویه کی گارس البربایه کی شد ململی سکس قیریا آف و دوماند گاوا از دهاتن و دری آف کم بو توبی گندر بدمن گندر کی درش هر کس البرمال کم بویه ازی به پاشا خو بردم جیر زوکا گندر بینه آنا ازیدو کسین درجی بکوجم و پشا خو بکوجم توبی گندرک دا سکس جقاتا هری جور آخینی به بان و رپلیکی و جور خو بردا جیر آف کم بو بستا چم نرم بو گاوا سکس البربان خویا بو قلبالغیا لدر و قیریا وکیلیه دک جندور جی دهات مروف کتبون هندور سکس سرکی کندر دورا کلکی سری دن جیل نوا خو گریدا ددلی خو د گوت حیادا کفم جیر ازی خو ببن بردم پش ازی بنک جی بکم او خو با ویجم چاوابه وای کیرامن دسته منده سکسی کل سربانی بو وکیلیه لپاش خو فتلی بو و هر دو دستین خو بسر سری خو خستبون و بترس قیریا بو د قیریا جاردن او چاو هجی چاوین وکچ کی دبینم
ویکی لیه سکس لسر پشته کت و لسر بانی قلوپانی بو. بنک لقرکاوی لفیا بو. پشتی بقاسی 12 متریان کت جنشکان و ما سکنی. لور و صدالقان دی ما بو. لسر دیویر دهجیا. مربو. 25 داویا چیروکی. فاگن لحبسی رونشتو بو. زوق لعرده دنیاری. دخواست تشتین دسری خوده بسر هفته بینه. 20 شونده هن گوتنین دادگر جرا گوتبون آنین بیرا خواه. حیا بمره ده دالقان دی. هر کو دنیا تاری دبو، همون ناسین ویم بوی آوایی مربون یکو هاتبون بیراوی. هنگی پر بون نکاری بو بهجمیره. هن جوان لبر چاوی مربون. و جبر کو گاوا دمرن دعا دکرن کنیوی بوان هاتبو. اف چمرنک عجیبو. جنشکان و دهجن و او زلامین قوی و خورد دبون لو دکه کنجین دالقان دی. دبه کو هن جوان جی دوی گرت که هدمابن. و سحز ذکر کو دگوره که مش جندک دیه. روناهی به دستین خل دریه گراند دا روناهی آخره زلام کات کو دستی ویده مومکه کبو شف به بدنگیه که کجارنان به چنگینیا ساعتا دیره تارومار دبو درباز دبو ناقوسا حسینی هر جاراله دکت همان خبر جردانی مرن روج he edi roş tu ne bujbovi çawa hlat bu u saji çubu ava cardım bu şeveke pir dirêj û cardım pir dirêj دوی بدنگیا ساوده شبکه کن شبکه دناف ساعتین درێژ û zûzûka didan du hev carekê wekî dehbeyekî şêt qîriya careke din xwe kûr û kêm kir qîriya û giriya zilamên ji dînê wî hatin ji bo ku li ber serê wî dua bikin lê fagin bi ser wan de çû ew qewirandin bi vî awayî sibaha duşemê hat ew roj roja dawî ya fagin bû li ser nivînê xwe rûniştibû پوری وی سورک خبردا بو سر چاوی وی راوی تولهف بو چاوین وی برونایی که ساود چوروسی پشه دو پیوردارین گرتیگه هاتن جمعی بریز برونلو و اولیور جی لپیوان هاتبون پیوردار کی جی بریز برونلو پرسی اف جامری بچوک جی دیبه اندر از بنی افنتشته کی وسای کوزاروک ببینن بریز برونلو گوت براستی جی وسایه لیکاره منه بویزلامی رزاروک پر علاقه داردکه اولیور دوان روژین خوین خراب تف زلام دیت بو بیان من به چندی ساو خمگین بجی نهادوی و ببینه کتن هندر فاگین قیریا چی شه ولور هیه بریز برونلو گوت لجمته هن کاغذ هنه زلامی بناوی مونکس هن کاغذ زانهته ام دخوازن جهنوان کاغذان هین ببن فاگین قیریا دروه لجم من کاغذ تونه نه کاغذ اک جی تونه یه بریز برونلو گوت جبو خاطر خود وسا نبیجه تلبر مرنه هی شخوتو دزانی سکس مر و مونگ جی هر تجمر گوت هادی ببیجه او کاغذ الکنه فاگن بقیرین گوت اولیور وره ازت گوهته ده ببیجم اولیور هدیکا گوت ناترسم دسته بریز برونلو بردا و بر بفاگن وچو فاگن اولیور بر بخواه وکشاندو گوت او کاغذ لو اودیا قاتا جور ده چنته دنه چنته دو قلک ال سر ارگونه ده جانه من دخوازم بتره با آخوم اولیور گوت بله لیبرده پیشی از دعا بکم شکرما خو بیله از دعای که بکم تو جی چوکان وده و بمره دعا بکه فاگن زاروک بر بدری و دافده و گوت لدروه جانه من ازل دروه بتره دعا بکم هلا تو پیشی مجوه دری درخینه تو دکاری من درخینه دروه اولیور گریا و گوت خودیو ویزلامی عفو بکه دریه گرتگه و بو پیورداران بفاگن گرت فاگن وکی حیوانان پرپتی پشه وسا قیریا سوتاوی دیوارین گرتگه هج درباز کر اولاندا بریز برونلو و اولیور جگرتگه درکتن اولیور پشتی وی سردانا ساو هندگ مابوش خو و بچه خو ساقل سوجار هی ذکر کو طاقت دنه مابو ام هاتن داویا چیروکا خو ایدی ام دکارن بچند گوتنین سوک و بداوی بکن پشتی مرنا فاگن چارلی باتس آخر بریاردا کجیانا درست جانا هری باشه پشتا خوداوان روژن تاریین پاشا روژه و دست بجیانه کنو و دلخوش کر لبر دست جوتکاره کی دست بکار کر مونگس چو امریکای لور پرین خو گش خرج کرن و دگرتیگه هدمر بریز برونلو اولیور شخوره پیسکاند کر اولاد تیوی بدوینا اختیار مالا خو بار کر برگوند ev mal بقاسی کیلومتر و نیوکه دوری مالا مایل خانم و روزه بو. بریز گلس و بریتلس هین جیوکی سغرکارین مایل خانمی لوردمان.
دکتور لوسبرن دیسا وگریا بو چرسه لی پشتی چند ماهان بریار دا کو هوا ورلوی نایه وی جی بری خدا گوند. برز گریم جی تم جلون درای دهات سردانا گشان دکر. جبر کو دوستین قنچ همو نزیوی بون اف جبو اولیور جه دلخوشیه که مزن بو. هموش دوستانی هف کیف خوش بون و گشام دلخوشی به هفر عمرک در باز کر.